10 abema bia woto aye fie anum say ya na sem nyina ne se woni abai ya e friend gift menu woni no awo abaya no ye ko ne nche ne kwatwetwe nkommo ma ye ne bema bi sukura kasa ise mu beka ya ene Patrick Akanko wasa ba fidua mu ha enkommo bi e frɛ kire se gift say Patrick wode ne ka wosia no wode ne ka o ma no 3000 Ghana cedis asew ba no nso so won komo won kiremu pa bi a wo pese wode ma ye enu nti esese ye hwe na yetie so obi ba ha na obi fufuro frɛ kire ka se me won sam ka twa ne twa se yitwa ye ne hwe ho na yetie Patrick etese bibia boko gift menu yene no kasa no wo kire nsem bi mu se uhu no no ye na dwuma dada ni sika bia bedi wo wonso wasem ode bre ye ne se wabo ba ne ho ka ni nyinsemu ene ni hwemu emu no kure ne sen ba jo gift o kasa ne sika wo mo a oboa ne sika bia ni se wotie ne de ya na ode kasa no na me se ne sika bia ni mu se obere ne sika bia ni me ho ne sika bia ni me wa so na be ye sie sika bia ni mu sika bia ni mu o kasa no wa oboa embo mo se mi na o kasa o ton drink no one day pe na o di drink no ba ya on ana mi tobi the last day you all buy no one fat drink bia mbai nto ba na o betena mi nche na mi ni di nkombo to kasa ni sika bia wo mo ni sika bia ni mu me ba Gifty hello ma ati say na wo proud mo ya ho ye wo se Patrick wo ha wo se waje usika bi wa wo so abọ ne ho ka bi da na Gitimi tie wo da cha na kire mi mu eba ne sai na ne sika wo sika kodi ne ho ni na ne sai na mi ya dmo ni ku no e plan to think that I'm going to Mama ya kana et me ko on na breaking ana paka kata maniki no ana mkacha ni ku na me pa ni ku ya mba ono ni ku ya de beni ana mkacha ni ku mani na mna no kwa ni ku paka to et me ba sa phone no man fan to loudspeaker fatai waso na mente de wo kanu ye why no ma aha e get you say ni kwa baba ko because when I didn't buy on them let me name one ana obu da so ni tie de be no me kata so o gruma ni ata me so woni jimo so ana me so kunu kwa so no o pase o ma me ware why no because omu ya gruma for ni ya santini ni papa me ko mi na me ba so ko ni so mi ana me ka kra so ko da so tini ko de ni ana me say ana me ka tell say no ko afu me so ko mi ni mo ana so say Gifty ma Gifty what menka ma tie de babia wo kan ye se wo 3000 akodi ni ho no e wona nka pese wo kire mu na afa me na o ma me akasa na metie de na o ma me ka no ana ka tell me say ni mano ka se mo se wo me so no go so ni sika so na be ayi o mu ya juma e na nchi o mu ka etio to the so a o de sika na ma me first day ana o di na 20 na me kura me because no ko yi sta me me ko for drink ana no ma be si one more ton ana ka me so na dan say kalman adane man ma ji mu 1000 esi busu mi no so ya na mbuta sai na odane man no 20 million 10 million mienu am the man aso me ba Patrick Pacho boa ni sika biemba kama ho mission no kura ni 10 pesos kura men dibida na intro we ya utwa na intro ni 10 pesos kura men dibida Pacho wuti sika wa mo ma Patrick boa bibisa wo say wuti sika wa mo o Patrick na o demand busu mi nsu ni etia mo kan wo na am no am 5 million kan wo kamera je yo
manji usika bia usika bedimu ho aja suwa ukaro kra ebe boy ni enu akata usika na kure se ka na kure se usika bedimu ho ukaba kuma sia usikuma se wo ba mi nchane na kwa wo asika ho why is Canada ameno what is what so wo ba mi se usika wo mo ho awu yare wuntimi sanu wo yare mini yale mi ti sam me wo yale wo ba no na mi se no wa flanche mi no wa flanche no na November bisa no de wo bisa no dinchire mu de ya Canada da bisa no de opese obisa no bisa no wo so usika se na wo mo ho pero one charge 20 million ubua wo I am trying na utwa center am trying na utwa no men fa ntwa mami because wo ba ni wunni kura wunni ska na wo so we yale na me an ka na me ma wo 6 million na wo de kwa ayi wo sakropon ko san wo yare am say me wusika wo mo ho o kanu kana dai ntro na utwa Patrick o kanu kana dai tro wunni 10 pesos kura na me mbaji wusika me ba iti ma senya no krese wudi usika bia manu a memfa asem nhye no wate mi chance da Patrick na woni mi chance na kweda anya na kweda say mimi imagine sika ni sika say na megie anya na kure eti na otimi kasa pe bia say mimi ti ate no men jimi 10 pesos kwada wo ba mi chan kuni na ni 10 pesos kwa men dibida tuma me da wonu wo tamba wonu Adam kasa so Patrick one for first time me feel so bontia me feel I am trying to try de ope bia ye ma what say bra wo ka wo no wo send 1,000 Ghana cedis emu no kure ne say ma Adam make no Adam kasa so first time me buri je because wa ma miskatu ma me ko pebosia mi sika so wo hono e to miskara me feel so bontia ana ka tso mi nya botre no wo just go answer wo answer mi do ka and so what no mu 10 million ana mse sara se ane ana wa se tu ne kan na ame ana su dabi e tu da onu me ma wo wi ade sai kana kan be some so you ma say ana send 10 million ade ma ame nti uchire mu a bra wo kwadan ne kanu na wo ka kire ne se wa fa usika na ma wo obebo ni dua sadram da hospital a enso ti sire wa se wa fa skra me mebo ni dua Patrick Pacho obua ni sika bia ni mi ho tete o se abia wo ko no mi anka wo fe boto wo home o se oda hospital no a wo be wo na nsuo si ni so no ana ofro ka kire o se ni sika na be di wo no se wa fa ma na obebo bia ni mi ho ni sika be na wo mo ho wo ko ni nyina ni ma me ni ma wo mo frɛ me ama me di 10 million ase ni se o mo duro ase de be se o mo de kwa na de be se bia mo frɛ na me hwɛ se mbanya scam mi ko drop na mu ye me ntwe a kire kwa ma me ni take me na me yale ni nyina na me ko mo ho no ma me ni take ma me twe drop ni sika ma no uti azai ani se 20 million 2 million 22 million 2 million no tue but gift one kana kure so kasi ni sika wo mo na obua neighbor gift kasi ni sika wo mo gift ma me no ma me nkasa Nhyira FM. Hello ma na what is mama Nhyira FM. Yadmo nanso ya hu ye wada ma o abrantie wetwa akwan ya na ewiase ade ba ko na menim ne se ayase ade a yede ye wo a enye wo de no yemfa nye ye nua wiase ya ye wo mu eswa de o kan nyina ne se woni wo ba gifti awo ba wono ne ho akodim ni hwemu ni ade afei de gifti si akoda no enye ne ba mama wo na wo ba ne gifti echemu ben na wo so wo Madame Pacho. Media me wa se fabeti akon. E ba no so na oni ba ma bi awo ba akon. Ana o ka se wo na wa sakropon. Ana one ne koye. Eti media me obi ka se me ma anko ho mo da. Nhyira FM. Eti me ayi wo de san me ba no ene okunu no enya akatakasa kakra. Ana oba ha etu oba ha no no ana wo friend say Nhyira FM.
Omo ya kuka adwuma. Ana afa me bare se o kra ye adwuma ni bi. Ana me se me bare so ko no ka che me se onye. Eti onye mo no na me ka che ne se ne sa na che bia. Ko bokunu na mane ansa. Ansa na wakọ. Se wo so wukunu no so ehu ba bia wo so ye den. Wo na be ma na hwehwe wa wo hu. Ana jam de me ka se yi. Me bare so ko ye. Sabre no a Patrick Fred na gift woni okunu na tie. Ai. Dan no na de ko ho. Dan na de ko nti wonu kwa de na minini da. Minini da. Dan na de ko ande minini pa. Opa me sia ha. Na busu afọ nyina so minimo papa minim ne maame. Onua ba so minini no. Aha, minim na busu afọ nyina. Sɛ mama de na nka pese ye di hu nkomo kakra ye se. Abema esi wo fie okra no otumi ba ho ebeda ho enumre ade ma obagiti ekwo ni hwemu ni ade nyina no ne hu ewom. Me dia me pa to madam me trew. Me bai awoka na ye de ko to hospital me bi me ba na chi. E de ne ko, e de ne ba. Me de ne ko ye no. Ye se ye be no operation no of real. Se se kasem. Eti me to so ya na omko edemon mu na me de me nko hobi. Eti kasem no e bo hodum a na me ba no oba wo se ma bisika. Enkopa bosia. Enkopa bosia. Eti eto be me ka chance se no me aka se me sika na wo me nkura no asa. Ene so wunya adwuma bi a emu obi kakra bi na akopa oni bi ko bosia. Nka no ko obi kra no de ma kwa no owi. Eti e ho na pata ne se ni kurukura ye den but ne ka Patrick ede ne ka na ko ye adwuma wo no hodom no sika bi ko di no ho Oba gift ne ka braba na gift ka asem ne kire wo hospital mu hodom a Nhyira. otu sika kura na akodi eye Patrick ono tudi kire wo ai say what say 30 million you ka kire me no enti me pese me hu se awo ka gifti wo ka wadi ka se wonim ni kunu ba men braba na hu se woni gifti wo ho wo se kwan be so na hu se Patrick any gifti e wo ho oh so me da no me wa hanu na woni Patrick ni me dai ba ha ana me kwa me se da frɛ me ba ne nkyɛn e bi sa ne se na abrantie ye ana wa say we no ne kwa ye adwuma no aha na wonim ba men say because we see na woni okunu dada eti problem na wo say hu ba ma foforo we na gift woni okunu dada no wagya ya na so na me ka say sa tam na kata bo bu ntam aha kata bo bu ntam ana wo what say me de me nim wa say kropon hobi enti wo na so ohu wo ana say juma aba wo site wo no nti wo momra be yebi eti site mba no so ko no be bande on bibia ni hono odi sie me o ka tem se wonyem ana me bi san se woni wukuru na nyem ana na o se na mta kata na ba nyina no woni na nyem na o se me so me frɛ boy no e bi san se Abraham ba me ya se wo no na nyem o na o se ba so gitu aha braba na Patrick ba ofie a hu no so komo ba na ne di ye oh Patrick ba ya ni dia me obi sai se woni na ya adwuma aha ana Patrick susu ba ye no wan fa wade asem bi amatu bani di komo no no be di ye mama wan fa wade asem bi amatu bani mama di komo no ba ye woni ubedi ye e wo baba wode abema abedi na chi abafie anya bi aba panyi wo be sase na wani so say woni na ya adwuma oba ba hwe be bi otie ama mi kura me bisa me bare say say abrantie ordinary bai wo so no ukuru pani na nyem say wo so ordinary ba no ono so oye wodin no se ne master woni ne ya adwuma adi tika sa na master woni ne ya adwuma ni wa so wo kumase enti oba kumase no so oba ba hwe be bi otie ma pacho ma me ne we a wo kakasa o kanu obua se o kase ne ba no a wo free ayi
tepa ba me ho no mu wonim wo hwia oboa o ka say o brebe na ko fi o ma me gina so ma me ba brebe na ko fi o ansa na yi oba na ba me nchen no oba ni dim me ho 3 months into o ka say ninyim no wo nyim no na me yere me so uboa say me no wonu na nyim na wo so wonu ka say me ni na nyim into me pa che say me ni dedem onum obi wo ko fa nyi se afri abanti na ba na me se da bi me bisa wo ye me pese da chi a na me wo de me ye say na o ka cha me say me ni na nyim ana me friend ma me na kasa o ka no me ni di nkombo anta na me sa ndi ni ba no akọ no honum me say yan komane de ni ho ma me ni se wo di adanse ye se wo ba fie ho ko fie amane ye be na de ko ye me ko fie ho no me ko no me di tunanim se ayi ne ba na wo ba me nche no o se wonyim nti ba me pese nka won bisa ne se menin na enyim a won kan kire me me pese o ka sasa ne kire ma me no nkasa me ko no menin ni bisa nko mo ma me gina so Patrick bisa wasem de na me ni ba fie on me nka kire o se bisa wo ba no se wo ka kire o se wonyim but wo ka se menin na enyim a mbehwe no but me nya menin na enyim a me ntimi hwe no me kasa na me nka Patrick me de me kwa asoli o wiase ukura ye ba masa ja sora no wu asora na kwa wu ka no so wu kwa so no entro ni nyina na wu no ba ne tewa mu twantro abra me abada o be 3 times what could them man me fi onum 3 times me dan for be na me wu dan for be na wo ba kwa dan fi o 3 times twantro na be no twa wa benyin ba twantro me ba susu kasa he manim na me ma na obi I say obi twantro tu so na ya Patrick wo ma me penyin se na wo to na wo twantro wo ba su twantro wo su twantro wo ba ka chem se me sika awomo wo sika be na womo twen me ba mama me ni hobby me ni hobby Patrick me ba mama madam Adamai wase wabeda wo fie emprensa sabre ni nyina na wugidi se we gift master me da so wa mada ho oba anaju kura woko anti wano fie oda me ba no wo kuro woni wo kuro na kwa wase kuro pon me se ona wo fie da mama ma ka sa samran kiren maybe so wasamo Mr. Patrick wona wo fie oda o be da se fa ze na wo bae no na dia asa wa mantem so won sebe obi kura wu ni no kura no so oba wo fie a ba ma ne ba bi ada ana no Patrick da he ade no madam pato ade achi no me ka kere me se ade ma ade enchiansa yen kwa na dweno amu saa da no woda he Adanu a wotre se na ade asa na wo kwa ka obegina ye na ye no wodada ba mu me da ba kope onu akura ni se me da ye ba kope ti woni Patrick ne oba gifti nya na da ye me pa twan tamfoni ne kire me na oda he gifti da he na oba nso da he onu kura ni se me da mo kura mpanti ho nti me de kete na obua mini kwai no ayi mini ni gifti ana edada mbako but onu ni pack ni ma woni ni mba no akoda ni bapanyi no edem wonu so kasa na o twantro ni ba na sita no wo me ba mi so baka na kura wo baka kire wo ma me awo me madam me pa cho me ba o nya botan ko mo na e die wa o ka mi ni dada mba ko obua Patrick tobo mama Patrick kanukure ana mi se me ka cha ta wi le penyi kana kure se kana kure so wo ka cha sa wo ko asore kana kure se nya ya pentro ka mi cha ko tombo tonton na otwa me tro tonton na otwa wo de me ko sire makwa ko bo me tia ami me ya jadi e bonu ka e dire bo anta me sama Patrick nya botre mama madam Patrick nchire mu a wo chire mu sesi e ne se eda no obeduru woni gift da dan ba kum na wo koda wo ba panyin dem no kwase me wo me sen
Madam Pato, senior. Oh, the Atosumi, what's a Patrick? Wouldn't that so one gift and I am. The Pato say, What's a bema? Wouldn't that so one gift and I am. Some of them know about my kind of practice, or no group any name. Swung. And I was also one in name. Nam so Baba could win it, and Mamma meaning money basosa. Well, banning inside Brenny Mono, no, Wahefa. The banning is every moon. I'm not about gift to Norway. What grow or sacropon? See, shut up. Man, Casawa, Meno Mamma Casato was a crop. Chobo. Mammy, Sabre, no, not the Krupana Abraham on so way. What's sacropon? Anna Patrick in so way. What's sacropon? I made the immediate baby, Obitia, Mamma, Honda. See, Mamma, what to me, Cassette, Patrick, and Yan Bannon of his award bad time. We wouldn't baby, I know one war. Brabaya, no Musia, I did one of the Musita, one of them, I will be so I would reach the manner. Say, and I said, oh, they meant to be near that if it's a minute. Don't think I Cassette. Gifty SSS what de ebano eba na ye DNA na akwadano any gifty any win na mutiri mo ya mo fan say Abraham ya Nyankopon ba sheda ne so no ne ba Isaac no awo no na Patrick fa de ho Patrick ba so a ya yere no ma ne hwe e ka wa bo nyina no wotu ade ma wo na no me baba bu abako I'm a banana and yam catetia. What I say, ya no wouldn't baby, I know no more baby, Abraham, baby, Patrick, baby, gift you all. Now, to me, more dancing, and I am see any ho. Now, so my Maya did mine on the say. A jabia who climbs so you should move just a banway de manono, a ba. Was it what Bob Yaguso, Casquano or DB, and until what pursue who say Aquadano Yaneba, and pass on quite sa. So what you know who knows, ever born my would be a wabono. Ya, you're a nominate, I was in the same. Just a one way about time, just a what you are going to free by gift you on now, which no. We are penny and I'm no cassa. Did you see so say? As I said, would they gift you a bar? Naya dear no, not Patrick, one and one. Ma, say a case car, you bet me, mamma. Some of us say I took a baba from one. She said, Aquada, a bucket to a winty, and my son will wanted Wokoma, and I get you vegan, okay? No better. I am simple, Mamma. Aquadano, Abema, no homemade, and then the bar. I can be a mobile near the end, and what your mamma walk on the baby. Let me see and assume you are by what you have a swab on the bra. Let's say, Mamma, the gifty, Patrick, is slow. Mamma, me say, we are bad penny, entry must a gifty baba coupe way our wounty. We didn't say, Ebi a wawa braba boy in Akurano, we need in Bonibia. The Abayana was Sumbajo, now was sitting what's na. Ufiri nkete ya brembi a wanko fasa hawi bi ama forgive ne ba no bra na yenye die no na Patrick wo hunu se akona no kwa sa nya me ba na wontentena na asomdue mra Daniel waka ewa agifti wo tanya wa wo ba no ewa gifti wo ye bi si usufisa asamba ewe wo so na da eto de ade ni epiapia akwa bia damages ni ade ne wa maame wonka se wo gifti wo sa you no Patrick what would him say would him fear ha je be say ade ha me de ha me no ade ha ade so be ho me ye dipa opanyi pa na mama eye den wo die nenimu eye Abraham ba ade ne ye di behunu se eye Abraham ba ya ye hwehwemu no ai Patrick enya oba tetena eye Abraham ba na nka sumdua ba de ne eye dendende wo mu obi kura tena se okura mampanyimfo a wonu mo university obeye wonum die ne hu wo we mu
Mr. Medicine so any gifting kasa na producer ne mo be kasa eda mo baba no mo ma yenhunu Nhyira Patrick Emra yentwe sample no na yenye DNA no na back and forth ye ni nyina to ntwa na nya wasomdwe wate awase reference here Patrick understand na wo ko fa wo de won se me aba ma ne wa kene on just me shada ye gari pa me di so ta ho na me tin me mo ne say isa boa say me nka me nim say see na ebe ya nka me anso so me bisa asase no me bisa ma me na nkasa wo ka no me bisa no ana me san di again ba omu fie no asa minimity na 1 to 1 ana me bisa so won bisa ne ba no say ya me nyinsia na ya me dia but na gift na nkasa na wo na wo so die ntira na wo so kwa ko bisa say ye misa say nyinsia ne ye wo dia da bi ade say me dia me bi ade kwanti na ma me bisa ne sa no say nyame ne ne eti ebe ana me metumi jane dem onu metumi ko di ben 1 week 2 weeks mamba fie on na me ba na se na wa ko wasi fie na wo dana no ya ma odan ma oni gifti nyina wo so mfa ade dan mu ye bibi dana mu da fie on dan de ayi o mu fie on da bi se ta tam no pokora wo nyim na do bi nyima ye da bi ba me ba no me ni hwano de me ni nye baby nti kromo mo ko ma me ni fie wan ko da ma me ni fie wan ko ye ho da dabi adentia se me wo bi dabra ni nya ho na me ni da ada wo me fie won ana me ye ko ho no na me ko da ho no o wan kasa gifting woni ni hie mu present se bisa wo se kan wo me ni hie mu impressing wuti hie mu ase me ntumi kire wuti hie mu ase ke se me ni da na ai impressing anu ni de me check won cheke ano kasa Abraham dia adwuma ni nyina Abraham na ye hu ni so boa ni since ani me say no wa me ana me dini ko akosop ni na ekotuto nkwala ni me no me dini me na na me disande ni ko na ma wonyi me no me bi kasa chira so bi chira so bi ye ka wontie sasa no wateda ametida enti entwe ye ka wontie no dabi na be yenko ka ye ni o gana ka ime ore be se ore na de na me se me twi oto de ani ma ye to di sala na mare lo one go ye ka wontie no dabi be ye be next time obawo why na me yo yentwen na producer ne ombe kasa no maba maka cho se DNA ne se de wasi ahwe akata ne watwe bi nso mahwe bi kobo ahu kakra even pokura mama mkura metion sikasa Mese kobo ahu ne bra wo be ma wate jejidem ale mbebo otuo jejidem me stressa jwa home me ko case foforo so ana wo bedi mama na sem na mama bia ne wiki sister hu nyina wa ai wo sa Vicky na what say amia do ma abuso yen konkomo to so mi no so Victoria Safo Dr. Kitwell hu na ne mani agi say ya nya sem ketra so eneno mahwa ma wo se 3p ne bi nkita no ntine interview nya dia obeye na ton ade Ghana Baptist University College se me ma waso nte se wonu ma bie admissions no ade atum ya kire se wobetimi aba na fe waba betoa eye wadesua so ewo yesuku ne mu enti programs no edoso School of Health and Allied Sciences programs no ye wo BSc General Nursing HND Medical Laboratory Technology edoso pra shano so ma me se wonya mfie aduonu no mu a wontimi emma yesuku no ebi na fe nso so ye courses no ye run free January edikosi December afimu no enyina mesro Ghana Baptist University College campus no bi wo eye amakom sanso na ebi ewo ebuakwa openchire mofofo bia na wonti bibia se obetimi afre yen ewo 0549 062092 ye wa WhatsApp number eno so 0202
08077333344 mama dia na bra na wadesua eho ehia ye pa mama waso ate se wo yo ba na edu wa fichi kro bremu na se wo pebribi ade besiesie ohu na wo phone omo yesay 3 omo ye 3 na na omo papa no omo papa de oni na jai wow oni na jai ade oni mfantini bi te wo tag junction he ya mfantini na be pam wo me ko wie na hu so oni na ya wedding eto na eba we no brebe na wonyinsen ye ade na oni be ma ne nte na wo se boga ne fie ho no me meeting no ode me ba ne ba mu obi ba na wa han baby ya no mo nsa no ya ba obi dia no wa mubo onye biem no ono wa ko han wo ti dan ni hjem na inside say wo to nsa tena no mo eno nso wo enti menene na wa ba ho beye last year mu ho na me free ho beye last year mu ho na me free ho no okay na me ko pair boga no fi 2 years aba na me free bear mu na me ko pair boga ade na wo free bear mu se wo free na be man de oda so ho otimi kira me say wodo wo de aba ba wi mi tirim no me so me gidi because ya jeli wa fe ni ya beli wa ba jeli man ya jeli wa yi wa ba mitimi gitum so betimi akume nso ade wo ye ne den na ya no so me ne bio osole ana ne dam na ba onye papa sa o me kase kofi adwi mu da wa ye boda mi ankasa na wa boda ma dam ne beti nani so sa bodam fo na ma abonte ma me wontimi ate boy we wa ye no hu se nani da ho nani da ho boda me ni ate why we ye bodam ni asole wo hu nante abonte na brebe na wo shia no bredi kan wo shia no den na obi ono wa boda mutimi ko shia no won no wo shia no he boda mani ate aprade junction wa wo hu mi ho na oje me number okay ana me di na chi na me de ko share ni ho no me ko ho emoa me obeku me obeyese amsi amode mo fa kama ne to Patrick so ma me mo fo bu me no ma me because ho na nkomo ni gina as I contact bi ya adwuma wo ha abe adwuma nso ajay party akanko oze me say abe adwuma jijidam what ma me say be ya adwuma okay yani komo eti wo shi ano no na dey metna ho man tna me ni meet be 1 month na me ni me be wo ne ba ho o ha adwen me de wo beti be bodan ma kunu o ha adwen sa no me ba wo no ka chan se wo kura nkola miensa wo hia me ne nkwala ne se ye nam so wo na wo je me number wo ba wo nya ni fra ni wo hu sa ba kita me o ya miensa na wo so wani je hu wani briska sa ja de be wie wo no wonam na abrantie wa hu se me womba na enne wo be kire me se nkwala aka me hu mpa biem na wo de ya ba me panipa kro no nso be ba be so wo de ni ma akone dem na wayi mi asi abonten na me kita oba 4 months na wutimi yi me niema hwete me niema gufie onyina me mfa me baby ni nko nka na MC ho mu ni ho na ade me se mu ncha de ni mu mienu ma ye mum pa mu mienu mum fa Patrick na mum fa Vicky mama ne ye hwade bi wa ha sesi e mara tanu kwa trame facha me wat Vicky enti moko ye no sabre no Patrick Kofi wonim na busuafo minim na busu okoto na busu ne bi wo ho man ne bra ba ko na me koto no bet ne papa mo de omo wo area ho a okay nti no munim se wo ne no ne wo ho ne papa no wonim memenya 1 month wo no ho na de we a wo no dana first day na ne ko na no wa mafie bi ma mafie me kwa aware na me koy ai fry bro ade ne ka wa shame manunim to ya do no de ne ka wa shame na eti dana na chese homestay ai na said no o ye na mempe na me yi me niema na wasa tracy aba me dan na ma akopɛ aboga atumi sisi ya anti o no babet na ho o firi ni fie no wa beda anadwo na nyinsan ne baaye me de baaye o se me nkɔ esirem na me nkɔpɛ me kunu o mpa asem so ana ma ye din na nyinsan makɔ akra akɔwo aba fie ra ni tumi a wo san se me mmra
oba emu me ba ya wasa yi ne ma na gu abonten the ojiji no ye de kura we nya no me batobo asam no say ye ka na say wodi me I to say cars later and what be me de me ko 120 ye mra 40 ho e bra from kakra what say Babia ehia me pa ne se bi abusuani bi nim wa bi anke ba ne se ya no pay de na si ye ma oyi ne ma ne gu abonten enra ye kokrom ya me sole ame wo race course market ne ba ntemedwum okay o ton den ya ukodura race course board ye fo ajosuo ne banchi ajosuo ye dwa okay edwa banchi ne beti ye siesie bi wu to bi dia yeah kago ka ne de banchi ne besa teme awoba na te mic no wate ne dia wate misro behwe ne fa bo no ma me wate ofanyi what wasamba na so beti obi ala me dabi enya wonu na asam no na meti na he na wo he dabi enya wonu na asam no dabi ge wo he ni ma anu wa ne kaka na wo o he ompene obesu TV gba ha wa hwe mu bia wo hwe ha dabi enya ma me na asam na meti hwe party I was here, Mr. Insha 104.5 live on Facebook, YouTube no, Insha TV. Bra na behwe anope bra wo ba idi su ba ye no. Ye di mirika pa ekọ ne ho na enche bia ye be project e de atoso na wonso wahwe bi. Enti wankasa obusuafo we. Omu we ebu akwa. Obusuafo we ebu akwa. Okay. Enti o ma meti ase. Wa be han dan wo sofola ye bu akwa. Okay. Hwe oba no onum no fo ana. Fantoma no I ma no ne fantoma kata obo. Why se be ye ja onsun ha adwen. Na chese me hwe Facebook me hwe se why ye hia na se honye hye. Ma me nhyia se mfiri baabi na me mfanwie baabi na yenko ten Obaya say good afternoon Ohemaa yaje wo so epa kwakoki solo say Abraham nyame obatampa ampa Linda Swain no say ye abatan bi mo nso adwene o wo defend ne baba no ai eyesa na etie Sika Brante was here Patrick wo mrew chese kasase bema ate Sika Brante se bin kanchiro say ya kasase bema obi se makoka Patrick nanka Patrick dia me say Patrick Ricky mami enti den na umma ne ho fe papa where me and son last born was say which one was say 3 years. 3 years. Sani enche pizza. Enche sa. Fa antuma na kata no fo no so. Why na nya sa. Okay. Enti anopa no a o sesa ne ma no na dance for o wan na wo ho de na si ya ma wo de twe ne ma ne gu abonten. O ye de obo. Na me mbayi wo. Na oba no wo ho. Baby braha begina mema ha kwa gina mama nche mesra mo nene nko a ne pese ye tie tena se manafo what they say Esther oh sere Esther me mama me se me sere Esther de na si wo fi Nhyira FM. Osole anope ko nzuo sese ne yankasa nkwa a wo sere Esther no ogache me mama say nene amano oyi ngu awanti na mama so onu ankasa mbeyi no nhwe no na okọ nsuo ne ba e na obeyi ne amano tubu abonti o se o mama nya le o so oyi nene amano ngu abonti na mama se oye be ma oyi ntungu ne nhwe no okọ nsuo ba na oyi tugu ye ena me mama se okọ drum police station okọ yo mo se omunyam bae enti sabre na mumu we na oyi ni ma na mumu we ne o hobby na wo papa de na obetimi aka fa papa ho wono mama akoda omunkoda
na se bi enne no an nko an bibi na si ye na ma ntokwa ne si ye nyesa okay meba Vicky Mami obai wodi adanse afa papa ho wosi kofi wabodam but obai so se hwe hano one won ko da sole a kan asembe a kire na so sole a onko okay kan asembe a kire sole a no kasa odi eti be hwedan mu na obi eplau odi eti be hwedan mu akwa kodam ni nyina woka e de kire mu okay enti Vic anopa no bad time be na asem ni see be 7 mu be 7 meba hwakora no na mema adom TV ahwefo akwa ba ebobo so me ne de to so miensa ene day obejumadie ena waba na fe waba ba to se ye die ene yedin komo no eye baako edada Patrick akanko ya emre kakra ni wo ba hanum sei se woni abaya bi friend gift menu enyi nse yawo na yenyanya abaya no maame na mu abaya no maame pagya ne nsa wo court dan no wachi se owonsem bi a wo pese wo kire mu eno nti no yema no kwan ma ne nkire mu nene no yema ne kwan no de wo ka ye no mu bia ni wa Patrick yi agitu mu enti yahye no eye wo hye efise eja bia wo ho kwan si wo hu se ampa ne hu nsuo wa abofra no a wo ka no emu ana ama waje atum se wone ne baba ya no bekasa na frodi aba ya no aba na ya edi ne no enkomo toso bienu ne egusu a yedi a wodi ato a Victoria Safo we nya de wo bonyom no a we ye Victoria Safo a wo eye wodium heyai na woni eye Kofi Awudu ena etie se de wo kire mu no onu wo ma miensa dada first day no share Kofi na Kofi Civic ena oje su Kofi Vic wasi Kofi ena osi mewo ma medo ena osi ai misumi no be Kofi se woni na ko ena homachi Kofi atinta be ko lak no wa papa no midi e de Ohemaa Benewaa atena se na mbiebie enkomo ni mu Vic etu se si be say 7 anopa 7 mu okay MC are ready I would mfoni na mukọ twaye no anopa stylish producer 1 wabo adwuma wabo adwuma epa eti mode monfa entoso mabiebie mu ababa mu wani Kofi Awudu anopa wayiyi Vic niema apapa bi ase kola kene ya papa bi wato de niema nyina egu abonte se won free ho na wonko eti ye bena ko ho ya ye kokohwe ye se ampa se de odisun ba ha no pe na asem ne tsa na eno ho mfoni ne na ye beyi na fe ye de a kire wo no ti misre wadam dia mo fa ntumu ma me na yenko na ye hwe na kire etoso a aha se uhunu wo TV ne so uhunu ebe ba ha mo ahwe we ye de ya ase baby a nkonya na sise no utonsa na anse kanta tokuro bi na da na ba ha wa ha transe chen wa ha okay wa anti ba ya mutie ni mo dan ni epono na dan inside ya ba no inside agu ase nkukuo anti ba no inside na mo dan akoda dan ni se epono wono wo dan manenofo anti baby a gallon ni simienu no ho na me bonnet da Baby a gallon de hinsi gallon no mienu si no kwa na meda Vic se wahu Vic na o mano so da hin ho ade nyina ya da no no inside no da inside ukunu no da inside na wo da bo ma mba ne da em ho ai mami gift fane nonsense Vicky fane ko ni nam corridor eti na wo di kwala ni wonyamfo kwala kama ahọ na ade wo nom te enya agoro adenti ya Vic shomani mami ho ne yeda ye be ye ne dai otu ho no nso obi ayi kiosk se no abehan na abusu abra behwe bi abaya ya wotie tobrosie pa se de ne nufu titie ni monyamfo ba kitankola Facebook ye Nhyira 104.5 YouTube ni Nhyira TV bra behwe se de wo kire mu no Kofi Awudu dadem Emma ne ono a onu kura nti baketu ewu ne da bonten ha me de ne da ho a ani edo tonton oh
Eti nneema bɛn no hefa na wo ekola ke ne nneema no wo sesa tugu abonten no. Esi ni sei. Esi fan sei. Okay. Gallon no fan sei no. Ho na nneema ni nyina sum wayi. E dia amane abonten wo sei. Enti oyiwe no kwan wo pie ja wo. Wo pie. No ne dan ne mu ho no die ne wo dan ne mu. Hwi ni ho. Esi ho saa no. Dan na yemienu. Ahu ne nkonya ni we kura me obi wabubu. Samoni a wadi no ho bebre kwa. Otu nneema ni nyina. Enti dia wo hihye ye de wo sesa ne ye de eye bear sheet white mo ne ko sheet amede chichiri wi. Wa yi ahwete ho saa. Enti owen sese kofia wudu we. Ye ko e woni ho. Wo baba na setena na akonya ni sin. Ho ana oti kofia wudu we de adwuma. Se na oye ba na egu obepe adwuma bia ye no. Onya hwe osole a wada wo inside. Enti pache wo se wu pia bonten na uko race course ankoda ya no mo we. Omo ka me ho ne ye kodwom ko pe bibi ba fi. Ankoya on papa he o mo. Ewa ma no de kakra bre o mo meji me ne de. Omo nko school. No mo nyina egu me so. Fake. Fake. Era mame. Bibia ye boko. Bibia ye boko. Se anya me fault. Na era dia na me ne nkola ne da abonten. Na owo ba we se memre mu obehye nsan na maton a. E na masa akoso aba ne biye be. Me wo boafo obi na wo so me mu a nka mema agodo mba na nkola enum kita me obi ane ne papa. Why? Enti wo ma ne nyina na obi ane ne papa. Ai. Panyine ne papa nko. Bi ote wona e panyina na. Panyine ho. Eni ba ye me kita nkola anienu pe. Ma be wo san no num. Me nam na me wo sa boafo obi ama. Adenti na anam a wo. Se me nya de obeso me mu. Na se somu beebiem somu yi se wo kodwom wo koye masom enti somu beebiem ma egu krom adura homache a ya no etete ya num sei anopa ma chi ice kenke ama wo bi a woto me po me kohwe what you say enti se wutimi pa nya adwene no sori ahomache ekodwom kokoye masom dia esomfo beebiem a mame Oba panyin won fie sei 14 years bema ono ko school wen sunwai esesana baby wa dru no mintimi hu de wo boache wa ebu akwa boache na de no ko school boache ne hwan ya o papa ena de otoso nso adi sei 10 years ono we only Esther this kind of friends okay Esther ni Esther so papa we o wata junction ono ne yere ohwe no ono kwame na faso ohia na ne na wo mfie dunia Esther ko school we onko school do ai oko kakra obo ase na eja yeso wo yare omode no ko hospital ne hu nton na me ko je ne bai ana we na chiri banso ene se mfie sei de be dia ne ene sei am ya mfani se Rosemary no na ma wo na chi no wo be 4 years abaya onu sun ko school da omo ye de didi omo ye de sha ba ma no nso anya 8 years be ma justice Rose we ya chi wo 8 years wo mienu ai mienu aka abonte be adentia we ya na wo 8 boss sa Vic we ya na wo 8 Patrick here opanyini akwa no de sika no anye Patrick say ye si form a minim de meye wo se obey wani je ne ho ana ha wani je ne ho aka kire me pacho de me kitano me nyenwie o say de me kitano me nyenwie Vic ede na wo 8 omo yentafo ana me pese me hunu na ede na wo 8 years mienu me wo 8 years ba ko na 4 years ana 10 years nti we nso na enya 4 months
na bra wone kofie wudu etie no a wone ne wunim sa de so akura wukura nkoda no bi data bo she wo no wantimi ani so ama na wo se nya kokodro san ne no kokoda wo ye na adwe be na mistake yeah same abusuafo big mama me ho yam basa me nim de ha me nim se de wo so si feel asem no ayo sister ya me de so ote ha na me ka bie ono a na dina bra budi abo Ohemaa abrabo na ye bo no sebe penifo bu baby se so bi bebo am wane ne enti se wa wane ne ho ye bla no say 100% mu na ntekura ye o kana sam ne haja boafo ne wan ye se obra ene wa wabo na wo de wonam ne we yawo na wo kura nkola nan na wo san hia ba ma no e na wo san akoda ho woni boafo wo kwa wo se ba na ku a wonya hwe fa mwa wo sa wo ba ko aka ho mama mi sana semwe oni mo nsanom o she Debbie. On no madu boni bia. When you broken heart pain. Debbie. Ohemaa me pese mi bisa ne se eye boko. Pa. O se boko. O chi bia ye kama. Ba yi ano. Ene na ano odi. Ano odi yo. Chese wani da ho na adwene we ye adwuma. No oba wutimi ne ho fa wode te ho. Na wutimi kaka won sem se ya. Boafo di baby a o. Emma school no yenti bia na. Ene e benyate. Chese wo check out residency kwana. Ase me hu word ya menyusu. Because I did. Lady. Kasa. Oh, and Pepe, me, Yana, me case, me, Tiasio, Yana, Upasa would the responsibility, Nema. Sabi, what's your branch? Ah, Mama, Grana, do not know more than you know, been a shell, say no one could than any woman call. And your wow choice. Life is a choice. In Mimity, and me person, my brother, see me, I am me, Ankasa. And Nisa will transfer or be Bob Brana Mount. That's it, or brother, any warable. As if I cry. I brought to me, yeah, you saw, if you have to know, Obi, Bob Wawa, Sister, the Wawa Boy. And me, your baby, as well, or to tune in some no, I am here being as or to me person. So mo ho ye ena ya bobo so me no ne de to so nan wa fempimienu ene aduonu no mu ampa ene ampa asafo Yehowa oni yen edi no yie se wo hwa wo bre no a sima no dunsia ena abapa awia donko humidin edi Ohemaa Benewaa dwumadie ya tu ne din obra na wageme so se ene de wankasa wabo ene yebedin komo yaba yebepunsam no ne awesa no foforo na fe yapa no pum masibre na yededa etimi atu de da yedam live e wo Facebook mema Facebook afefo nyina akwaba class captains ni school prefects ni boys SPs girls SPs cheze obia enye na djuma na ye maintain sanity wo school compound ho na bibia akwa kama YouTube no Nhyira TV bomodi ha na YouTube afefo nso mema mo akwaba sonko ene asem kakra bi na esese mede ma wo na etwase wutie so now the bow on tomano and they say every challenge in life can make you bitter or better, break you or build you. The choice is yours to be a victim or a victor. Pacho. Nsora yeshia amania yeshia kofrikwamu ya mua ya hobonse bibia betwamu wabrabom sikahye awariguo eni nyina eye challenges a ewa abrabom ebetimi am wabrabom na nyonyonyo ebi nso ba ya abrabom be hye yedi ebebie yani wo de ne se esa sewo na wutwu so se ebebubu me ana mehye me ho de ne makomanim na medie nka metufu se nka hye ho de ne ko wanim fi se nsore no de ewo ho ne nso amase eba beku eto ebe etwa enti kakra me de ma awie eno no yebedi nkomo na feedback kakra ho eno ada ba ya yetena nasem so ye Victoria Safo a ye nini di nkomo no eno
ye pon ye no nkoda ho fefo pa chese nkoda no ye hwese de ne wonum tibia no sitie ne ade no a na eni enyan enti producer wana enra wose di abaya na chene kokko twen ya na dwobre nyina ne ye twen kofia awudu ama na fosie so ni nabusuani bi obantamanti wo bekọ na wakọ akoda anopa producer esa akọ honom Kofi Awudu yenya ente ne nka na ye gusu a ye bomodin si ebetimi enya asemi anopomasibere na ye hunu de ebetimi aye ne de aboa no na fa busua no so a wonum de hye ne Victoria Safo no so ye ne wonum akasa enonti na feedback akra ewo ho ya ye de mamo eno no sabre ye konkomo edi kan so entimisraw yi wasum batai bia ne nsuru gujam na ne bakwadi senseme ewo Germany abrochimemu bema na abefa no no de ne kro emu nsam no say deja batai se meda mina afei mina na wo Ghana hanum say ya na no media minim se wonne me baba ne tie boga asaba obefa akoda ne de ko na ensem bebre wom emu voice notes ahodo tobo ne yemie bi enkomo no eni mamfati na pom to say yo ewie mu na monam boye nkomo eni premu so mamu aha amu to say ye mo ye pa mama eni pre ni ba na aminu aware no mi balila o ware no dinu ko aburuchire o kokora mi nim enkomo kra ne meka se afan framam ne mate ntida ni anapa be 6 eti ho ton aduane eda mi hu ni nua bema ma ton den mi ton wachi okay mi hu bema ni nua bema ebejina manim miyam hyeme enukura nyame anim yare akuma yare ti miyam hyeme pa we kura mi jina han mi se mi hu wo so me ni adina ama ayinti tiye no ayeti timi ba no tina ma me bejina ha ani mi san se adai ana se ma cho kuma tuye na mi simi cho ma kuma ntumiye ma no pai o de ka de o de bae ana se enukure uba no ni kunu abefa no ko na mi se abefa no ko ye o se wodi no ko German na mi se mi ba ana o se me ba o se ana wan ka hwe an kyerɛ me eja ma san kasa biom eni aminu no waye oba no ho ade waye lela ho ade waye ne ho ade okay waye ne ho ade ne mo befa no de na kɔ no mom na wa amobuso ni bi amane bi ne ma me kura nkasa wa kan kyerɛ no ana be ma me my be ma no ma me wa kyerɛ no ana me ba no so be ma no kan kyerɛ se ma ne kan kyerɛ obia nti wa omunyina me kura o yan kan kyerɛ me nti be ma no koye na me se na kwantu pa na mo kwa mo ntimi nka mo an kan kyerɛ me eja na me twa so afi na atodjam na aninam asimasi kokura wankra na ase asimasi ko wankra na ase asa won so kwa wankra ante na ya mi ya obatan me ede ya dia ya mi a ebe ya mi ya an mi ka se se de maame omudi aya ni die me kwa kopempenifo ne m kopempenifo ede kan menua be mam so mo ko pa maame na ache okay na mi nim ho bi okay minim ho bi eja na mo ko pa na ache asew ba no ante ya to aso anye ensem a eba omudi omuba ya omu anka hwe nkyere me na kakra bi na menua be ma ne tie ho nim se nya hwe enti mi wo mu ana me bare frɛ me e kan kyerɛ me se be ba de tete no o tete no me se ade a tete o se ne sika wontua ne ka nim se ade na wayɛ no a o ka se tua de ka no se manya no hwe o ntua ne kasa sɛ o disilai sika wa tua ma no ade no akwa aburokyire no ntua ne ka ono ane yere no si yo anya hwe nyame mwa na nya ne sika fama no ewo mwa no kan kyerɛ me sɛ wanya fa ade ama no aka fa na si yo nyame ntawa akyi na nya fa no nso ka ho ma no enti ewo mwa na be ma no nso ba fie na me so me nua be ma ba ba fie okay ana o ka sɛ wanya sika kache wakobo bisia omu tususubi
Unim na bo base bi awa ha mi se be tam o be to what. Omu tu susu bi. Na obekwa akọ nkyere om na endu no so de obekwa akọ nkyere om se opa omo acho. Omu fa se susu no ma no. Okay. No mfa ma be ma no. Ampa omo okọ ye e na omu ji so ma no. E na oji iska no. Aboche ho no. Okay. Ai oji iska no di ma mi nua be ma ba no a wo ba no. E na odi bae. Na satam so no no so ni kunu no aba o ga na ha. Na wasen be man won in time to say. Oh, me in time de anchia wom. Me in time fra broche ba obechia o brama de. Oh, baby. On fra broche ma mechia o. Oh, de o fra broche balance o ba mi fia na o de asem na ebre me. No de asem na ebre na eba. Enti oba na obeto me. Na me timpa so na akola we wa wo ne bayi. Na me ne di nkomo na akola na isu. E na oba agu. E na me gie so. Owura mu. Otina ye ochia me na me gie so. Ana o se ma mpacho me ba wo nche. Na me se adai. Ana o se mpacho. Me ni asemasi ntem sikasem no. Nti bi ba be bo wa mane se sika no de magi sika no ne. Magi sika no ochina. Ana me se oh, wo bagi sika no ana o se ai. Mi wukura sika no de manya kase magi de magi. Ni se me je nso aware ebegu. Ana me se oh, uji ama aware egu. O se ai. Wa ya hoboa ena wo ba be kire me. Wo se ai, mankasa wait ho. Mankasa ena o kan sa wie ena o sori koe. Anti efi ho na nti atete a woni me ban tie no ne nsem a ekoso kono kurom no e ha me if say me bofo am ya akwa pacho still you know na tia na tie wase wo ba no waye ne dai on kahwe nche wo bisa no kura mi bra e wa burochire e o Germany ho wo frɛ no e frɛ na danfo e frɛ me ba no e tena se won ka dia akola na aye no ami na kahwe enti case ni ba e kura mi bra no tena ho e wa burochire ho okay ni omushiaye ene oba ni nyina se onu be ma no onya abutre sadia adenansi abaso no efse odi na chi e wo fie o se won ma ne enkola ne krata ana o si krata bia ni ho no so ana o so ne me ento so ne enkola gidigiti tia mu eja security ana security o nyim ana o musu ba a police for bam ana e fence me ba no enya ho a o ja no ana o frɛ ni wo fa no se je be ma na ba be ya me ni o abamia me mene ai ana o se sa ende ma me ne nkasa ana o frɛ na asemasi ade na wo yesa jai me nkuno wo se mekuno manya kase mekuno na o se sa aburochire ni ma ba ha be ko 50 years ni 50 years wo kaso be kunu nso a me ya tumu wo be dem enti mi ba o ansansi mi bra no be free ni fi aba no na oni ho no wa free oba ni fi no wa free oba ni fi ho no ko wonne na wo sei onne na wo miensa de organ ha na ka hu ai okay e pa na si anti mamu ba na menhwe se menya leila wa homa no so na mene na wakasa so ade ama ye ba ha no si ochina na wotwe ena akwala no woni nchen o se akwala no mbra medi akwama akwala no kodi akwama afi akwala na kasa wadwane enti o me frɛ me kura me nim se akwala no kura adwane o me frɛ me ena me sika se da bi oni me nchen wadwane afri o papa no fa ba ai o papa no ho okay na wa be fa akwala no e wo me ba no ho okumase so won kodi akwama okay akwama ho na akwala no dwane ye odwane ye nso mo hwehwe na o mo ahu no ana o mo frɛ me nua be ma baako ebisa ana o se de bi ana onu bisa me se akwala na ba me nche na me se de bi akwala na mba me nche ana o mo frɛ bi o kumase ne se akwala na aba ne nche o se de bi akwala no nti kwansi akobo be 7 mu no ana o ka se akwala no wa bedu check nti ya frɛ no
akola no number no ewo ne tirim enti ya frɛ no si wombra akola no di number aba ama obi afrɛ no enti wombra yehu akola no wo ho ena wono tu anomo woni nua be ma beduru ho obeduru ampa akola ne wo no adan oni ni papa ntimi ntina ontimi ntina papa frɛ bo ba wose ontimi ntina ene ni ofa ne ka se adan wose da bi wose odini ko school ene ono nso ka se ono de wontina dada ne se wono ni fie ne aborsan ene ono ofa fie nso nyefe akola ne kan ye enti ene ni ofa ne ka se wo yedi enye hwe yedi enti oha na ono no akọ report to police station e frɛ me ba no ka se won fa akola no mbra okay enti me ba no ana di akola no ko konongo enti omukodu konongo na akola ni su wo so me wo ha na me ba no ka se akola no yedi na ba sin o ni o ma me nkohwe eja obatan ma me nkohwe se a chopa kra na be pa ebia o mbegya asem na no mo ejai Bisa biwa na yeche no yeche uban wa wohwe wonana na wonana no mo yeche no akola ni o report to police station wa hu akola no nti o report to police station uban what the same mami Ramadan what the same Ramadan wa na akola no nti wa report to police station enti ya ka say ye hu no ene police ni no o di number ma ono ye friend say me ba no omudi me ba number no ma police ni no okay ana ofre me ba no ana o ka se wa hu akola no dia akola no wa hin o police station na chi no de na asi o ma ji akola no wo papa no ho ehefo na ji akoda no papa no na abeji akola no akola no wa yira ana yehunu no ne yehunu no nso ba bia na nka wote no wone ne wo fa nete nyesa enti se yehunu no na sakura ne se mintimi ne me papa no enkotena wo nanse ya na ofra broche ba me pese me sa akome wo fa ho hwan na edene ma o papa no posifo na edene ma posifo fa posifo a konongo odumase meba mame ko lela no na tini gya ho no nim se de asem no eni esitie wo wa homa no so asem ni nyina ne tofa bomo ne se wo ba mami ne ba ne lela ya ye ne be ka se lela ware aminu na aminu abefa lela de ne ko Germany a mami no lela mami kurante ho hwe ono aminu ne mami ante ho hwe me no hu dwato anyina akọ afi okodu Germany a ye di nani a na ono anete anidie na se nti ene ye ko Germany obra ye tu ko Africana ni akọ Germany ni akotie nkomo ne mu mema lela akọ aba lela ma that say bata me oyo na mo so ye ho ye pa Germany fine na we me o Berlin okay boyan komo umame Fatisa wa boss em no mu bi a kire na enhyehyeye ben na oni aminu koye ansa no wo befa wo de wakode entikura na wankra ukọ hono de na asi wo ho boyen kire mu in the kind of a joint account and I see when you connect it in a process it to be any account there 1 year and 2 years obema ya kopelo se kai se your friend say your open visa ni enya ebi ana wa basa na hotre wantini nti obema ya kope your friend say loan na meti ase na mbi ni sika e ka ho ye de ye enti ko ba na process ne fa na mo ba o ka ba se o de me de ko ena me ko ye mankra me mami mankra obia ma se enti ba ya na na enti da wankra da na se mami nkra da na ka tem mami kan obia ena me koye enti me koye dani sofa wu ma me pa so ni na to ni what one day ema me me ka tia me mami na mami e de ejanto koye what I say de obekasa ni ma me ba na ho be me pa de ansa ne me kasa ne ho disa me patano no wanka de me pese me de patano enti wo ma me nyanto ma na me toye se be ma na eko na me de ma ne se o fa nkoma ma se bi ana na kuma be ba fo mo a
Okoye was one jo so be drink man so kasa pa de won kasa me ho nden kasa me ho ti na me ti okro ni enti akoba ese na menye enti me wuye na be man ma me ko eduro si me ko eduro si na aja eya na asa send omo mawo sika atwan enti akoba enimu kasa na omo ma me kasa kasa ko ni kasa asa ko di se me de wuye me wuye ye na be man ka se ese di amote oho enti no enka menya sky de ma me nka me metimi anka me money na me se me ma di sei me adi ya de ma me wo kwa me ndi sa o hwe wo modo wo moda enti no me ma o di sei me si ase enti o ka ya na me de o cha so ni na e cha so na me so okay enti wo lela ma me sa we say sa benefit no na ye de ma no ye de ma wo na ye de ma nkoda no ba na wa wo no na bi ni de ma akwen se chop money na sa bra na wa wo no wo say o se ni ma wo pete 3 months or 2 months fra na sa benefit ni de kakra bi na de na aminu sa fa sa sika no na no cho sa benefit no kwa de nyamba because nkata some ni na ye ti ma ya ta ye no it just stop money kakra ya de ma ye no se me kwa ye ta be ma no ni no be bia aya na mi hu no na adantro mo aboni fia se be ya ubenya ntra senti aba ni abeka ntro bia bi na obi afa ni be bia ti it's common top money de ma me ni afala no senti kana mo kan no benefit no kwa de ye starting ma afala no enkola ni ni na ma wo mbe tinne se me ka ta nye ni ti sa top me benefit ni nyamba oh nti adro fie sika kakra no na no wo je no yes now and akoba say wonu kwa de wan ka direct o ko ese mi ma me ko okotia me ma me oko Ghana no okotia me ma me enti okotia me ma me no okotia me ma me say me beba no ni ma me nkasa me ho no ye say me beba no na ono no aminu no de ni ma me ka enti no nka be ya o nkasa ntira me say be ya me one kakra na o fantiti o ma me ne ka say de be ya ma me ne be den e be kasa me ho enti akoba ne ta na me ma me kina asa na o ka sika e na me ma me sendi ni audio to dia ban me ka say me work na because me pastor sample me ba won chen kura na me ka say so pastor ma ye kura o ba wudi sika na de na o ka tell me say de de ma ye no so me sambo a o kakra me fi na ho de man fi no and the second time we be call us and the play because I was a bit and the minister the third time what time by so a bit and the minister and the fourth time no ka say me madam me nya if you no wo nya if you wo dan because I know the nadam for 20 minutes ya dan minister and no wo be fa obi ama na be tna dan mu na nipa na boa no e dan minister and no ka say aje bi na aje ale ne two poa na so sa aje na enye because your ba wari for single room 2 rooms no de ba kwa ma he nti ba ku na aka ne ka o yire no wo ba ku no wasa wo ba nti mo manage no ti da bi da o ti ntia ena e ba ntokwa na menene kasa no so ka na ka se wo nu mu so de me ba nka me ba ya pa na ka me eduma ko ji sika na me so okay wan na wo ye nyina no so ya wo point na ni wo sa wo ka na direct trend na one ka direct system ya den why say wo ma me na kwa ko si asa na ma mbeka ta me wo di se me money scan kwa ko si ya me ntiase enda waka sa ma se ena ma me ko na me pa mwade na me ko tu me ko join ni CCB nti tu na me pa mo ta se me tra ma me nya na agent na mo hu me mo bo na mo ma me first time mo ma me 3000 ena me de ma no say na be ma yi dan me ka say ya ka no aka the balance na bi bisa lela what menka but me uma no 3000 euros ana 3000 euros na bi kan de man o de man no oji pa oji ma o bisa ne say ka ka na o ka tem ta ka me 4000 because 7000 o bo me woka na me tiase ukunu a wa ye onwa de mama pi no abefa wo no mire no mfiri akọ e de wo mu nkrata akura san akova wo mo ye den e na me no de wodu kodu ye wo se ka wa bo no nkrata sam wa won fa na dwe ma o e ka wo mo so wo se je ade e ko ye bibi wo wa na ma nya ni me ka se mo din da tam kura da kura na me bua
Ekwa the we are no to be yemi didi ma chamle that for man ko try na me didi na tem because na wa tell me so ated do. O ka say na kire no. O ka tell me say what the o can how something you butulu na me you butulu. Ade ya. Team me say we team butulu say ungrateful. Ungrateful. Na also can say ungrateful there nsheda nya ibi ehu. So, and also no kind of me reply. Because man was telling me so too much. Okay, only could do one man 3,000. When I am dance for na balance 4,000, so the man wana. Balance 4,000 no cat boy did that you for my boy. And to me, them will be a dancing to the former none of a baby for Ghana. That I'm not on Ghana, what done the cabin day, they may block in the life. And I come back to me of a catch and said, I'm not money brand no found for of no crying any drink for more and fine for you want that you're better than that. That's our desire ever cry and brown found. No, I mean it. See, no, come on, 7,000 euro. Yes, me money, so this I mean, come on, 3,000. Now you have been one thing that I made him Adriano, not Jan de Mano. And all this one was I come 4,000 because 7,000. Na so say cry hero no aba from kakra cry ya check here no almost 98,294 cedis akaka cry bi na 100,000 no. Yes. Yes. Enti enkrata sam no e do fie wasam ne kosi say de na si. Besin na ma me nkrata wonjina ma me na me ka say last 2 months ya obekoya almost send it say ope omunya ne nkrata e dia ya ade aka ye friend say o kwambra ena me ka tie na o ka tie mpeju ma nti die ena me tie say so obekọ Ghana ena me comfort ni bi say amati so obekọ Ghana na nkrata omunya ne say ni na me say omubua na meme ono na ta bibia tie me so obekọ Ghana ma at least 3 days na me o send me message so Ghana. Enti wo wadwire mu no susu se de enti na on person obesan fi se minim se unya kokowo na oka dro fie ni ade na bema no eyi ni ti na se emails ni ade na e ba de bema ni timi san ma wa wutimi nya nkata de enti na on person obe. No, exactly minim enti ama bebre na obi o medle bebre na me kwa dro se seriously bebre na na o nkata me kwa de betin wonjina mu nya maye abo ni be je 7,000. Asema wo kan aminu ne ma menom nim ho bi omunim ne yakosoi omunim obianim ye dis kind last balance be ba ne bra ba ku dinam ene ye o kan to no kwa de won timi ntina sa asem ye wo ka fatra ni na mini to beje entine bra ne sori ko ni wan tina se krampa ama aminu andi kan wonani enti na wo ba be man wo se won timi ne opapa ntina senka aja wono ane ba no oyo ba aha wo se won timi ne opapa ntina wo papa febrochi aba na nko be fa wakọ ne nche kakra wo gane ede na ewo mu maybe wa ha say na me bra ne say I mean to pesa akola ne bebi say ye fa ne say o mama kwan so bebi afama na me timi ne kwa de me nka pe ne so to da bia ne papa me ma no ko because na me ye no me so to be ja akola no ena me ka say me bra no ka say me say da bi won da me ma no ko because any ba BS na me timi ena akola ne ko ye wo ko ya afede o mutumo ma ne nko die ena akola na o mu ka say ne say omu pesua mama pesua ma no omu de no kotu kokoro ana akwala ni fa phone e de fra me ofa no wono ni wofa no le yire e ka tie se ni na ekinti so mo me fa na obegane sistema obi ni de bi akwala ni gane akoto ana akwala ni ko pie kumase o ko pie kumase tele ni ti hono ma obegane. Okay, voice recording bi abeka yensa. Sa voice recording unya free he. Me nya free mi kunu no phone so. Na utimi ko free ne phone so sa. Yeah, because now the way I was being ya me di money no ma na like I said so na me hu dia me that phone na akwala no ekita phone
nkwala ni bi kita phone na mo play your friend so and I made phone no because what in nesa and I screenshot your friend say fingerprint and so the nkwala na ni play na me phone no fast me put bi na audio no kwa the way atetwa audio ti ale send the man ne ade dia assembly manim se de be ma etan Gina so na yentie audio no a ye ka ho ase abusua brabeti audio no bi na miwia meko aminu nchen na mabisa aminu se ede na ekoso ankasa yentie audio no mra se ni pana na ra ho onu ni ni bo pana fo sa fa ti jimi fu on ka ni pa hu na onu fo so ni mu nyansan o jimi faati ese faati mre na ena me funti abibia faati no ede ne nkwa etotesa onu ni ana okita ne baba akobo ne kon na ba akoso ne na emo ofo mu ena na yere ana nim jefu se we ka oba renti na wa mi no pese okumi me to tene na me boa sa de ne jina won chen no onu na ofo so wo oba ma wa oni ni ti mekeleke onu aso na ne be keleke se we are by 40 say la why na on ti me ne keleke onu na be ti me na keleke ko ni ni mu do de ayo enti onu aso na be ti me na keleke enti na ujina wonu mu no wa mbusa wo ho se erade enti de ni ye eya na for how many years me we as engine na ekonya 11 years of May 23rd no o de na bo ho se da e ka be cha bi da e da kunkuru bi se ya ba wa bra bo ma oni nje ene me de bi da ni bi tia ho ka papa misre nyankopon se e ya wa wo de me ne me ba na fa mu hello e de sun chi de anana me so ba bi o ma mu nyina mu fa mu bi on do bo ni ma mo mi do nya me se de ma bre e be ya back to back na minim se me nyankopon ongu mani mu aseda nyankopon se omo obi mu ensisi obi no mfa ne ho ndi Allah se we gafuru rahima obata isu na mi su ne ne jawa mi nu eni leila e de me ne me ba nje femu no se we gafuru rahima mo mu su tuya soka Allah Leila ma why na ka say me ba se me tra anti aminu oneyere no me say na aden na wabo udi de ka wase we baifo de to so me no wase we ade bi de to so me ensa wase se nyankopon pa de ne wontua wo ka why ne den yeah me nya ne fe ma me te ha de de me na ti no plan me de ma nya ye fe ne ta ko ne no ko te kura woni oba ne me no why na aminu di ka wa no o di ka wa re no ana wo so no jaya wa re no ko ana me ka so be fie mo ko bu no ko nto be fie mo ko bu mi sa ko police station no dan ne Tobo, Aminu di kind okay me ba. Gina Suma Milela. Aminu. Hello. Yes, darling. Good afternoon. Good afternoon. I want to say. Ami Adam. Nyankopon asepa. Wadoma, unim Leila. How I am here. Leila ni yedi nkomo bi na ehwehwe yaso kakra na sese ye ba wo nchen bi edi kan wase obefa no wada wo mana ade kodu Germany na ade kodu ye no atete a wode no afamu ni ade ementi sika wo de befa no wayere no ama waya alala watwia ade amawo na de eti ni nsuru mu kwa ne se nkrata ye hyeda se mo mesan a aminu wo mpesa wo besan ma wo manani aye ntotototo e wo Germany Berlin abonten so emu nkyere mu ne say lady srawa wadaroma me no ka say ya me wo konongu say ya me mom no kwene me say metumi akasa through me ka say friend station say de achawa wadaroma Aminu dabena obebe kumase me pese bi hu na asem obayi kan yentie mu bia na won so wo nkyere mu fufuro bia mate odi ka waka no sa mate contact we me say medikanya
one number bi I mean friend for ho na say em say no your mobile line 09 bi ne twato I know your number me wa adwuma present we are my friend na dia normally be a Tuesday na me tie free day and now we free won yeah okay na obaba ya no yeso oso ntimi ene yintina one o yere panyini no ntimi ntina ade na waje no so wadawruma ntimi kasa online ne pacha no me ma the benefit of the doubt me the buo ma me je wasem no wadi na me pon a me amefro na me wakasa why me da super okay Lela Ma uti ukunu But ma me confirm kwala no wetin na muti de mu me promotion but me de ireti ya okay ukunu se ebnada eno obenya ho aba on pese obe kansem no pi obesi ntuma gufin won framem na sebe ya asem ne betimi akekere ne poye ne asane asem no anu mwaye ne ye penti ebe ya yentwen so ebnada ye animu ya na womra woba de wombia ne yebesa aba won kire wate ya samo ma etinde no so da satin eduma William te hono eduma ko promande na message Baby, waka asie no so no ba awan enkata no wasem ye ne beka de to sumie no oba no so baby oso opese wotena no eno na eye child right no akra no woni pese wo kire baby obetena wonyini pisa san ya baya eti won senka ya kakra ye ne beka na ya ma wate de wo ka bia why no problem ate madam ate continue right asemba abotre ne yedeka mama baby aya ka duro no on se upese utu asem no ase na uhwan ase ehunu ne hinia saa ne sese ye no wohu uyiri ni pia enwubebu ye no gugugugu kasa on kasa na on kasa ha de enye ne saa ye be ye ne bokoboko na emum no ye benya emuaye no ne ye de amawo se de okasa ye ntwen benada na omra oba de obi ene ne be kama lela nso ho ato no wate auntie o de ne lela ya cho mi sister o sister no de ye kan ye hu ne ye adwene ojetum sa tie nyina ye num su ntwen pe benada de nyankopon be mana to ye na aminu ba ye be kan boko we nya sem bi e de why so mpese sa kasa ne be pie amakono gufu ati ai enya re mama trase mo be ba be yi mic na ma be mama so o gentle ho o gentle o ye kachi ede enya hwe enya no abotre why ai baby ya be ya me ba no beto no ana abusiafo no so be jai me ba no e se onanu amafo nyina no gu me ba no so ensu mra na ede ka asem eda omuko ya omuko tena ho no mu se e ka akola na asem a omuri ma omunua peni pa ejira o kan kire me ba ne se sika wodi ai wono aminu no di ma ai ne ba no edi sending ya didie busumi 5 million no enenti ya ne ya enenti ne free nsem nipa o ya aban adwuma nipa o ya aban adwuma abala no sika wo be di from busumi no sika kitwa ya botre me pese mo be kan bebre de wa home big mama yen kasa Ohemaa mama Nhyira wonu se ade amehu ewo German burger phone se omu didi ma ho tawo dodo na omu tabachi omu mpa adwuma jama fo menam ka kire ho enti so onya be fa no ne wo pe wonum se social no de bia no wo ko omu mpa adwuma German so a gentleman emfa ho ne gentle sika de emfa gentle ho sa debi okay emfa ho ne gentle enti obefa oba no wo purpose na ka wo befa wo yire wo pese wa wo maame kura behu wo pese wo yire maame nsu behu adwene be na wo wutirim asemo adwene body na wo wutirim ode ne kopeska na ka wo befa wo yire wo sitwa meka
Ajisika no. What is sika no so social no so e dey hwe nkola no so kwa WhatsApp page. Sir, German for mun kan euro, mun kan euro. Yes say euro. Ya fra me bo hwe ba sika no. Ohemaa. Euro. Eh ya asemo. German for boga for any Holland for. First kwa baby no mpacho adaro. Men kan say sorry. Yes sir. Facebook for anywhere work. Yes, baby kwa the pimp. Okay. Sa pempuno dwuma mu di dodo na edi wo hwa no no mu didi ma no ho etu wudum se be ma na be fa wo wo na wote abroche nso na wo bre ayasem sanity lady enkwai na asem na ne nyan said the akoso said the big mama ka akoso ka okay Holland ne Germany ne sa Belgium some kron kitten amanone hono nyoma ekoso no ya na motive o mo di sa adwuma no yesika ebe free mo no okay ono oba no se enu ntina wa ma oba na mpese obebo obi amanye se wo de ne ko because onim die okọ pe free chi na me nim enhyehyeye bi oba no one ne tina se kaaye na wo se le ma yete enhyehyeye pa one boy no edi kai eyeye ansa na ye hu asem no ankasa pomasi be because bi anatika krokra wo ka no amount ya lady bubo so bi ana ebrosa so se one ne ye joint account ansa na sa anamonto enyino mutimi abetu enti bi a said amount no ebi a ebro ebi ontimi ntwia ni nyina nwie e na akofa ohawo nyina edi aba because efie na omo kan sa omo sike asylum no no mo friend ebro fie no enti omo kwa definitely on tro no mo kotwa ansa na wanya bibi aye ena no sa no be ma no so be hawo yes and ye sipa se be ma no enye me kan e bia na enye odokan bi na ono de yes agreement na amode koy but some motive na attach say me do koy adwuma say de mama ka na me do koy bibi na ma pe bibi enu ti me kwa me na obawo na afa nyoma etuetue mu nyina no sebi ne nsa kan ti wo amu abusua mane de a ode ya odi wa na oye obibi a wabusua ne enim hu asem nso sempi enu ti say de ye kan ye nyan community yenti mi nkomu bebre ye hwe say bibi a ba to ansa okay queer friend Poma say that is German burger for you humble extravagance o say obi ware me e de me ko abrochi a anka obeye sister okay obi ka bibi wa hanum say Elizabeth Martin o say why na catch us say Germany ye kroketo asa ekwa from Poma so sika no kra na nkeni se otua na nkeni se otua ekra na nka eni se otua Agnes Amisa o se de waka na no kro wo mu de ma no bi ye sa no mu de gigi sika e wa broche kwako kinsolo reply waka bibi o se big mama de waka na no kre minim obi wo Germany ha wo mpebre ba kokura sei ese German burgers no ukami a omo a on se kwa cooking solo mo ni sika branche mu no omo no wo bi ka se omo nti anya German burger fo nyina na tisa nenso ye twen se aminu beba na ye tie ono so nanu mu asem fi se ye mpese e beka bebre ye ntwen nsem no ebi hihye baby ya oba ya e born recording onu so kansem bebre na actually ye beto aso mama nkonkomo etoso mienu eso owusu Janet ofri manso atwere ana what they say manso atwede ena obi atwere wa hai nipa ko atwere manso atwere no mesre no yapon a ommeyi ne ho ano maya bi wa ha ti Mr. Osi for my spell ma o mama wate manso atwede atwere okay manso atwere ne wa ha se be fansa erafo ewe wo na nam boy nkomode ne de bai bachawe de boko mi ma me ko trankran ana ware papa ne ne wu mienu ndi o ba no odi kan de mini minu ya ne ba ne ma no okwan na oba bi no de me nko a me baaye wansi enkran biem wan ko hwehwe papa minu ya ne papa kira kwan biem papa so wan fam papa so ama asante hada
enti me so na me won fie me so odem kwatra ne kunu ne nua ba nche obo aman bo aman ofen so bo aman okay tetre enti me tra hwa nya 15 years ti me ba ye no o so ade me kwatra ne nua ba ko san nche enti me wie JHS na Abre nya na ma me owei no wawale na wono antete wo o ka won fie no o ne menya no dom kwatra tra ba bi sa aden minima de kro enti wo free bo aman no cha wo tena wo di mfie be sen wo me tell 12 years wa me hwe me da me hu ni da aw enti me ba ya na no na ne kunu so wale mani nhia ompe ma asem ne ba no na osare me kwatra ni nua ba bi nche ni nua ba bi nche na me no kwatra na me wie JHS so nti wie JHS na me se ne on chem papa kira kwan na me nko me o ye wan fi nti wana me so me di kwanyin se na me wo ye na se obi ni betra kumase na me de besu adwuma na me de ko bo 3 wo manso enti matra wo de wa na odu tia enti matra wa hu se asma ko hwe minua na papa kira kwan a ya na me di ya wo me mu sa maya nkonam be ka mo se de waduro wunsa but me hwa nso am so ha me tete papa ukura papa busuafo ne minua no mo ho no ehu kafra o ma me o de zen o de amakosomo ama akosomo okay ehin wo tena ye no so mo te nkran joholi ana joholi nkran ko bi di joholi ho mpacha akra girls no we joholi ni pa wo se joholi o se joholu joholu okay e wona na o ma me wo mpacha owo hin owo me nkran ho o se papa ye so ma adwuma the 3 years ni de woni anka wo papa anim wa hu no fisi owo me de me hu ni da papa hu me nua no okay into 3 years no no de ba kumase na me hye chide ode me ti what 3 years ode me kwata ne kunu nua banche kunu foforo na awaware ni nua banche na wone o papa tie no na wade na guansa no wo sa ba ware foforo de wa kwata ofrin kan ye ba no ja de me di na chire ma me papa no ode me nkwan baaye onsi ho bi eti wo chire ba wonim ni den de me di na chi ode dede okay wako baby a woko tenetena ye no wako bisa se bia wo mu bi betimi anya wo papa number ma wona asantia na atra ba papa de no wona menua no won kran ya nti ma me ansi obio se bia awade de e bia na ma menua bi kra nim baby ha papa wo ona obi aso onim mu papa kira kwan se baby o mu no mo hu dru ho mo hu kwan obi aso onim na kira kwan wo ma me picture ba cho ni picture bia wow o papa no so oni picture bia o chiriba no so oni ni picture bia kafra edi pa na hyew ema opese uhunu wo papa apart from mankonam ye na wo tinka se waye anya bia se wo ma menua no mo ho woni mo ma me abusuafo enti die titiru pa na hyew ma opese o hwehwe o papa na wo chiri menua ne titiru kura na enti na pese hwehwe na chira kwa tu ma me wo mie no pe ho na wo foforo aka ho ono we omo ye nan chomu de oni babia wo mo ti de oni ni fi papa kro no na wo hwehwe ba Shakamra yimu mebe mo ahwe kamera yimu na wato nkra ogbo onua ni din na wabo papa ni din na ekro no de eye jowulu enkran eye jowulu na wato nkra de ama ewiase nyina se wonu mumwa fisese hu se mfoni bia nkura mfoni kitawa eno anse ye de to so Adom TV de wadaroma Ghana ene wiase ma nyina no nipa ehwe entinki ebetimi ehu ama meba tweme abisua me ma wakwaba emra Adom TV enenso twede ampo nyankopon wo hu ye mobo wode nkwa acheye ebobo so me no ne de to so 9 ene day we thank God it's Thursday obrajumedie ena wabetu se ye die donhwere ba kum nkomo ye di ama esie ni na mode be na me mo mu nkyere mu kakra ma me bi batan efri kono ngo baye ya ye friend Fati Isa ne ba waso wode
Leila na ne kunu dia Minu wonu ma ware ama Minu atabri Leila de na Frigana ra Germany abonten so Berlin wa ma abusu amane wa ma obi amane ena wode Leila akodru Germany abonten so na wonim se woko no wankra obi afa wo mukodru ya sede maame na ma ne bote no no Bema Minu wo dilele ni menya sebketua wawo ama wonu mako edrofie nke edrofie asemo de munim dada ama atwasen kankrata bi wanka Minu de ne nsa hyase ne yesan na nka Leila enya nkrata no bi no Aminu seda ebedru so pa onu afa ne kolat no de school bag abonachi na wahwe airline e bagana no wahwire sim no bagana obekọ no na date na pa ho sede Leila e kan no na ye bo modin enya eya Aminu no o se wo sreye opa ya chewo yani mu nyina yemfa nche no na binada onu abeba ha na de wombia no wabebo ye nkyeremu na esan se obi awon fa hodie nti yeso yama no sa kwanya no ye de buo ni de ama no ye twen binada sa Aminu beba no abecheche na semu eti ene abusua na kasa mo mu nyina agi atum sankomo no ene nkomo edi no donhwe ba ko edi kan no midi ede Ohemaa Benewaa owusu Janet nkomo an yegusu aye di mame ankyere no papa frimfie miensa ohunu ne papa da onim bebia ne papa wono wonia bia wo se samfie miensa no nim so onua ne didede na ofili se wayankunam wabrabom ti obehwehwe ne eja ene wonia no nanso onkura mfonini onkura bibia Janet hweka mremu na tunkra ma wiase se wiase muaw ne hunu wo papa de say odi ayi edin a woni mu ane ayi no ayi na maame se omofri togo aneho okay na me papa nua ba ko de mensa no so driver ni wo mu nyina woni mu omu na papa nua ba ko de adama na ba ko so adilizi na me nua no so di de dia o de maame e kokko so maame we wo Yes, asem no ahometi o batan no anko wote ase asabre no ko betimi aso ne bayinsa no de na konkran na wo be kire se wuduru nkran akọha wo be hunu wo papa batan no wonte ase wafrim Janet tonkran pamcho abusuafo na dofo no ambo kan kafra Mr. Muso binim obi efeni de da ne papa di ahia ne swade lizi na se omo wonu bi omo fa ne kokko na so mo hwehwe na omo hunu obi a wonim ni bia mesrɛ mo no me na mo moa me am hwehwe omo Big Mama just ewiase areho about time bi no na what you want say esi about time e ma no so 3 years no wa fa no de na be ware foforo ma wa antete wo ba no da se won so won te ase wa kira akoda be bi o papa wo say but sama ye kan obo ha wonya wo to ho chim to wo nge on fa wa wie no ano no sebe wakohia ba ma foforo nti wo de ba ma ni me kunu se me ba no enye wo ya na wo ye wadwe se wo be ha me ba no kwa me ntwema na moja de emuodu me se me be ya sansu me nua ba yi nkuran se on kana koma ntwe yam na moja de emuodu okay ebi kura ne ya wote ha yi obi minimum tilizi bia na ne nua ba ma de ayi minim say ube hu no ma re hokura me sa me ko re papa say taxi a me fro no say na dabi na nipa na otime papa fie into so me say ya no de me ko e na Jane o mame o papa na busuafo no so wa hu bia papa chode papa mame papa amasanti hada na no omo ware na 3 years dey kwa obede hu so omo ware na say chile no de me buy you is it when you feel say 37 it's almost 34 years new
87 just so 87 na oma me abusuafo no nso on dey so oma me abusuafo dey so uni mo nyina eno mo nso mu bia nim ajayi a won kran ya obi nim obiduro mo hu kwan mo nim ba bi kuro so ka se joholo hono no mo tie bacho wasema wonem papa ha adan na papa wuye no ono no tuni ni nua ma na ni nua mkotena fie senka yade a onim ni papa kuro mu a ne nke tresi kokuro mu kwa de yes papa na firi mu kura ke be hu se fie we no firi na picture na enka ho ne problem kakra bi ewu enkra na woto ye no bedini no ayi no nko na wonim ayi de na etai ayi mensa bibisa na tai odo ni atai sa na satai ye ayata odo ni ata fodi ayi ni anwonadin ho ayi ni anwonadin sato nkra ne biem na yenhwe media minim se Nyankopon be kasa wate Epamcho abusia meba bra Facebook ana wo de fa TV no to Adom TV na wo de behwe mami ebi kura ne ye kasai Adom de nkran na ye bodemu ebi ana wo be kai obeye nim ana din a wo bo no bi ana wo behunu edin a wo bo ya na wonim jowulu ni mopanyin bi ya friend na ye ana ye so mail ana body dey go ato nkran no wo de to ne nko me patro ni onu ma do fo no ma mo akra mesremo so oni papa bi efe na yi ani nu ade mensa no e driver ni ani nu aba ko de adama aba ko so delizi ani body dey da me pamcho wa oni mi bia mesremo no me na mo amena me hu me nu ano na me papa busuafo mesremo a enim se ya gibi base senko nim krona ne papa firi mu no a ye tracy kokro mu wa because anwura nkro no enya kakrakasa ye tracy kokro mu akwa bia so ye behu se papa no no ofiri ha na jowulu kura no kai na because 30 say ofi Togo aneho Togo he aneho okay so okay Adom TV dey a travel kwachiri nti yenhwe because me fan say me ba ye won 88 nti 88 89 90 91 no 3 years nti 91 mu dey sit down wa bebre sa okay okay yenya no sa wate emma ore enhu pii wate onkwa na ekura wonu nkura no esombo wate ase ewom uhunu wonu mu a eye nanso yenfa no se sempo wanhunu wonu mu a umfri duem ne baaye eye dene a wo abusua eja eni ho a ena abusua no nso ho unua no mu aka no ho but me gidi se obehunu wo no wate kama koma to yem right abusua yenkonkomo a etoso eye miensa eho na ye mame ananu wo ba hanum se yasewa na se obolo ene extract na ba mama mo akwaba na pomwe mama udi sun se ya dia mama enkwane kura unu nko akura ya dimu sika ya betu ye beja wako minimo bi amame wa free musika da ho pa nke betimi di sika no agene nkwanso wa woje sika ne ho enti mama kama kuma to yem kuma se dwomfo ma ka hodo ahyehye binum to a nipa de ne den etwifa mu no wo fie no kɔ nanim emmefa sika we hu enya pressure what mama ni srewo boyen komo ko e kosise me ko e de enterre oflo na ofa oya na afla me baba ko na sika na o de ko sika duro nti wakoje na se ba ne number no o de ma producer ne number no ha yi maye na menhwe se producer betimi anya na ase ya ebia na obefa hana beje penny na sure number no ma stylish sisia na wontwa ne ntum ma me hwade extract ne de e wa ha mesra mo project extract ne ma me na yenhwem na yenhwe posini nensa no afa yie watra chiachia na kakra ma jeze ayehuhu wa ha yes wa of house number contact number
came to the station and reported that on the 9th of August 2025, she returned from Nyinehini Market around 7:30 p.m. to the said given address and detected that her grandson by name Nana Osei alias Obolo, dark in complexion, has broken into her room and stolen an amount of 17,000. 17 and now say 170,000, mommy. 170. 1.7 million. I cut 25 and 200 million. And 17,000 is an error. Mr. Mosheswa, zero so no back home. And all effort to trace his whereabouts proved fatal. As such, needs police assistance. Extract of occurrence was prepared from the station. Police in him. Taken to any FM station for announcement. Intimisramu, just in case we see a project here, a picture now, we have every right to do so. The last paragraph, extract of occurrence was prepared from the station. And then handed over to complainant to be taken to any FM station for announcement. And Timpacho, wo akwenya pa say de neto so. Na stylish, twa money to mama rebi na na asa ebefa. Na imenhwe say ibenya na asa ya, mimisa na asa say he no wo. Ebia yemma no the benefit of the doubt. Ebia no ofa no wanya asempa bia ka kire ansakura na the picture na to so. Enti abusuya tutu meka ba Facebook Nhyira 104.5 YouTube ni Nhyira TV. Bra behwe enche bia ye project na asa ya to so. Ba bia wo hu se wo bia boni dede ma ye nche no. Fi se ye hia na posifo hia no wa ye wanted me pa chewo. Enti wo fie bi mu na hu se na asa wa behye ho wo area mu ho hu se na asa ne nam area ho wa hu no ba bia bere na asa na amatu ya woda de no so no. Mama, na say ni. Acho no. Na say ni. Acho no. Wo wadwiri mu hawo na. Oni adwiri mu hawo. Na onu mu wi. Ansa no ba be fa sika no. Na abusia behwe ne bi tutu me kabra behwe ne bi. Na ebi kwa na wani atwa no so. Ehfa na motie no. E ba acho yete bu akwa. Wo susu se ehfa no wo sese. Me ba acho wana no wo fly wo ka cha me so wo yi. Tamale. We sikaduro. Dawa tamale. Nti ma obi a ba me ho so ba gisika so okofa ono na ba. Ma me fa ma na ba bi o se no obi ahu no. Okay. Na say na ye de no ato so no. Yo. Na say. Wa. Say. Kasamitio. To say. Na mi adumu oba mame. Na mama ya se wasika wafa na wadwane mama mi suan wosu won kai kwa se mami wa ya papa pen. Hello me pa chowuni mama fa mami je bi na me for back one wa na ma me na for awo me pa chow me na for me so say ehe na wo me se me na for me so kai be na be frɛ me fresh here. Okay. Na say my yenye wonders bia. Oh, don't worry, my yenye wonders if our number ni wura baby me yendu wow. Opa, a free nediko si china sabre ya. For why you hupie? Would you want the aka 2,000 fabra? Aka 1,000 one kasabra. Na wo ye maye wonders kakra bi di niema bi fa baby ji kwato da bi ma number ko di baby awo bi ya ye befa wo. Sesi ye ka say nyema ekoso wa chire enti nya maye nya gidigidi nya obasabasa pa cha obebre enti yan sa fa picture no to so misramu for the last time yan fa picture no sa to so bi na say obolo se de ne kasa anso so obu osi wo mpa mama wote mi pa cha me feel sesi a ana otimi se nya akokoro se nko wa dream how dey anka bi e be kase ebi adwemu how ninti na amana ko basa onya adwemu how mama to na say nkra na say obi a se wa mpewo na wo da abonten
I'm say there me nua be ma ba ene o ma me nti moja no ka ho bi na me je o na me no wotena me ma wo dai ba ko na wo damu me no aduane anopa ene anwumre na say a bible say o an mi dwane ko tena bi na so me pa no na so we fie na say dem do you wo je ka je ba to me na say me go school wo ko na sin wo ko bus ka wo ze kra me je bi na ba na o na say de o ye ni si ye na say me je ba pa bi wa na say me ji bone na say de o de ya bi Everyone, me do kwara so ne kwa fosi ka o na na me je bi ato me je bi antu abosia me je ba abosia ni cho the school fees la so me je abosia 250 million ni na bi cho school fees sister adwa da wo ba adwa wa ga sister na me na me o sister sika ni sia ko de adwa bu na so kwa me je bi ato me je bi andi me je bi ba me bi aro na so de mi ti aye mama aye fansa to kuma so wate aye big mama akra no ade a waye no ne da ho bone na waye sa Ohemaa ade ba ko am suro wiase ya wiye de boy yi misuro ma no de obedua bia wo betwa eno na obu a wo sakra no be ye kristoni a wasimi sakra akra na mi hia kwanhia wo kosoro ba fom bone na wudi enu benya so akatua enti na sai de wuye ya ma mi sugu sui tu mo bi ni suo so fom officer wo beto na sai ni nia be ma enti na no bi wo ho a wo se me mpabusuani kura wo mi fie hwe de wo de ye no shade a wo de ye ma mi yisu ene Ohemaa se wo de obi ka 5 million kwa de obaye wo no na se obi dia na we ya ban de bosia no ena me kan mo de ka nante na adwo babu wo mu no bosia na de ma e de etu me school fees it na bela me niam yes what the one for so na me di tua na wo twi bia na me tua sa na me je sister me de ne ka ena wasa bla me niam sa me fam tete ka me manager school me ni mumuma wo mu nyina wo school we were nursing we were vas sister adwa me ntimi wa sister me wani kakra sister kwa kuma to ye mate na se me kwa na se me ba nyame beye sister kwa be no pa so be ma me sika o be ma me niam ni bi atom na me nya bi edi na na se ni de wo koso ba fo ye be so nu oh man ne ntira me se kwa kuma to ye enso ekwan e faso e de bedwa wo no beta se obeba o de ye ma no mre kakra so so obefre na number ne ye adwuma no nko ade se si e gwa no ye nya no location ye hu ba bia wo nam nti no kan wakoma to ye why mama kan wakoma to ye na lady kakakra na we say papa yasa Mera ho in fact me kora sene mame esi ye no mesu kakra kafra wate awo kafra na nyankopon ndi oni bia sema no na technology adornment sa nyoma we no ya na ensheda nko ba bia se de oye no oye kwa na me hu ni se enye se sika no de koye sika duro se de o de adwin kase bi na etu utirim but wo haya wo diska ne se o chele na wa hwede wa wasi aye mami tu ni ade ya na che se o ya branch a ohu jeja no so ogusu a wo diska no na erade a o kasa mafo no obeka adi nkunima ma wate kan wakoma to ye mensu bebre na yesa ubenya pressure wadaro wate mema unya pressure nyame bebe wate okay mama nti ye ma ye ho 24 hours ye ma ye ho enkosi echena sa time ya now dey hade why na ka wakoma to ye abusua said ye dimfoni ne to so no so be a good citizen of your nation your mamba pa they said na ya mami bi a china bi no na ye wa enti ye mamba pa se wani atwa na ase so wonim se ha no wo hye yire no mo de wontime nyire no a bob ye dede na nipa mra ho ne emfa no the nearest police station mo de memo no menya ne hwe mo fa no nko police station na ye nhwe na say na ye de na to so no na say mamma the benefit of doubt say bia eyemfumsuo bia be ma afefedie bi ne ma do nsakobo sika ne mu
beka de asie dia ka fabra na yehunu kwa be fa so betimi aboa it's as simple as that oh na say they say yehunu wi na say they yehunu wi yehunu wi mama o de me nyensem nyina I am from mintimi kane nyina e wo hanum say enti abusua momwa na yehunu abema no na fe obatan ne nsunumu te yemfa ye entro de da na mom mami ni dwa kakra bi na menton ye makakra bi mimo bibi hu dawuro nkyere otitiriw ye wonum a wonum pese wo ko university pese wo toa wadisua so nanso wonya baabia emfa no Ghana Baptist University College ho na megina sese wose menton kra yemfa mawo se wonma bi admissions no atum courses no programs no edosu tie ye wo day ye wo evening ye wo weekend sections lecture sections de wo babua wo no eno na ye de bema we are at your service programs no School of Health and Allied Sciences programs no wonim say nurse and general nursing HND ubetimi aye HND or medical laboratory technology emu oba School of Art and Social Sciences education programs and so ye wo Bachelor of Education in French English and in diploma in French so French no je m'appelle le tri ni ade no nyina vous French we na meta no be je suis right me te French oh Facebook comment allez-vous oh comment allez-vous comment allez-vous oh comment allez-vous bonjour maman we wanye French bonjour papa bonjour à l'école et dit mais ça au French ne be ya na what do we do and what's it and 3 4 5 6 hey thank you Trawe so when you know some of Ghana Baptist University College na mo better mo French no January to December and na ye run your courses na nyina hye no so nyanya mfie aduonu a wontimi emma ye suku no ebi campus no bi wa mekom he ya ebi nso so ewa abuakwa de wo pe na beben wo no eno na wo befa me the number yi ma wo na fe wa frɛ ye na wo ne ye di nkomo number no eye 0549 062092 WhatsApp de no eye 0202 773 ye wo ye hu nsam no pi ni mfoni pi a ye de agu ye website ho eno so eye www.gbuc.edu.gh na wo nso so better wo disua no maka kire wo se wo ye oba na se bosumi ni dru se utwa hu wa fichira de odo besiesie hu ne yade hu ya pa fi se sa bre ni mu ene bre ni wachi wotimi nya infections wan hwe ye hu akogu wan mu ase e wo office bi ana se e wo ferifo bi kura nim na de ya kran se ya ma o lift na wo bosumi ni mu na hu ne be ye na wo date na se wa ye pro se unhwe wachi kakra ma me nhwa de bi di aka ho ya pa anti misrewo tie ade we se ya me de ma wo no eye pretty lady sanitary pad any say na tie dear man down so kra me metimi ade ho adanse na me de ama on say wo mother worth help bi wo mu a e bom ma ho ban free infections ho ataban no tere emu adu kama wonya bia e beboa wo leakage bia nso so emma wa wie no ya wa free afichire wona wo ba fie no na wo de eye panty liner we say eye makuma aduasa 30 days chaza bunya ba ko abosome no wo betimi e de atwa eye pretty lady panty liner enya no Market surgicals would know what they are saying, and until what the adult diaper and so abedja so ya one hour won't do one won't mean you won't share no way and a year come for near the amount. Would the bomb mammy and now papa? The 2 year receive a chance you ye. I can see an inketua. Now when him said, baby, I na strip on a one. Yano for the and we yes, I will buy a natty way a more day. Your mouth gloves and no makunsia and so I can home. One my one when in your diaper, no one when you pants and home. Any insan way a market adult pants. Come pa ya na kesi ene nketo anyina so ubenya bi. Mr. Osho also to ni mebi ni mu a me ma number bi sesi a friend na kofa bi begum na fe wonso wonto bi a pebi eto. Oduru eye enkran a wodi wani beche mu o kan shi drag lane Kumase obeba amekom traffic light number no ni fapen natural 0242 770304 obetimi so afre was 05
0553291477 area bona pa bibi anano pa wo pese wo hwa wanum na won so wo feel lelele wo feel bobo party na ye Trisco energy food drink amode no bebre ni nuane no pi na hye mu ma B vitamins e dey ni VB B vitamins facho me what vitamin C ewom D ewom iron ewom ya chese nuane no ahyemu mapa wunya Ghana 2 cedis a wobetimi etwa eye Trisco chocolate papa no bi wodi nsuo kakra bi ebefra na de milk kakra gum na afi wodi etwa wanum 20 grams sachet no ho 400 grams sachet no na afi 400 gram I no ewo tin mo hye no so se Food and Drugs Authority ahye so de ebo ho a won magi atum eti ba bia wonam bia wobetimi anya bi na wodi ahye wo how far Bamba store so say akane no nanke nim sabro kire nko an wode ye ko take man no wode wonum ko base say wode ye babuno eyebuno experience 2025 waye bi pen eti ko wonum website honum a foni ni guo pi na we de September ya ne de to so aduonu na ye ko eye yede ani kire mu ne akọ eye ebono ye kọ eye Botin Caves and Mountains baby anoye no won ye beko ho a fake in Tampa waterfalls me say for baby na ma ne date no say ye nyina na ye kọ nkonya no what I say e ho be de agudi ye beko so aduane bibia ene wo ka sika mfoni abetwa nyina ye ju Ghana cedi no hanum pe 500 Ghana cedis na fe ye de wo akọ misra wo hye no so sada no ahomachi no num naka no yetu ya ye kọ ye wo eye eija Century Road ye ben Victory Baptist sorry dino ho freyentem wansa na ka no ayema number no 0531090068 ubetimi so afre 0261671686 mese mo bia na daw se me wa broche na mitimi fazika ma na je se me pebro ni baby na mitu na pampam tokro na mde ahyem atwam Taptap Send wamasika mania ayefo pa UK fo no di mu adanse EU fo no so saa wono mo ka ho eye fast, easy and secure. Would you answer obetimi wo abrocho de sika no beto bank account mu wo de fa mobile money wallet so aba ne adofo fia eye kama epa misraw download the Taptap Send app no sisi a nienti na ye kamfo ama on se pese eche obibi kakra to first transaction no aya use Isra FM eno no ye bema bonus kakra bi eje Taptap Send se men kan cho se papa no eno no Flora Kids diaper bata no nyina ebose wonum se ye kama pa adua na jo a ma mitimida otimida dadi nchen e ma bibia koyi wo hu fi se diaper na ebo akra no ne to hu awo kosi no hwede ne dumienu to da na ju no nsia mo ya wonte nani bebi akiri kwan ne to tissue no de eno a na de flex wo town ne mu eno ti supermarket bia wuram bia obisa Flora Kids diaper na so se Flora tissue a obenya bi na mum open dodo watu na so pese obetu bi koton a for Delta paper mill it was 0243033033 abusia ye betwa ye ho na ya chenka to kakra bi na se ye ko na ye ba Doctor Ebetina Sene in the Dinko. You try home as a So America na Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Taptap Send it no fee. Hey, neje se u kayo. Taptap Send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, soon Taptap Send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. You know what when you have say? Masoya yeshiro nana. Nade. Se baby ameti ye to me. And me wo fa send me ska. Din kan wo de kosi wo bisu ni pakura discount. Yo de ba yen so amiko yi a ehun sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction o hoda. Debbie. And catch you, catch offer say on download Taptap Send. So download the Taptap Send or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Taptap Send. Yeah, Taptap Send. Now okay, Taptap Send there. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once we download the app na two phones. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM asho a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5 and you more Europe. So America na Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Taptap Send it no fee. Hey, neje se u kayo. Taptap Send. Papa no. Yeah, Ojo.
What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. You know what when you have say? Masoya yeshiro nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And I'm off send me ska. Didn't can what they could see will be sending pa credit discount. You're the buy and so amico here. I won't send me bray. I feel crowd of some transaction or order. Ah, Debbie. And catch you, bro. Catch you off for say on download do Taptap Send. So download the Taptap Sender or send this camera wipe. About to send mobile money and our bank account simple. Taptap Send. Yeah, Taptap Send. Now okay, Taptap Send the we are see fana baby ubia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download the app na two phone so. In the process, maybe say promo code the no about Nhyira FM asho e basa automatically no. Yeah, charge £5 and €5 and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yentowe. Tap send it there, no fee. Hey, Neje se ukayo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. You know what when you have say? Masoya yeshiro nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And I'm off send me ska. Didn't can what they could see will be sending pa credit discount. You're the buy and so amico here. I won't send me bray. I feel crowd of some transaction or order. Ah, Debbie. And catch you, bro. Catch you off for say on download do Taptap Send. So download the Taptap Sender or send this camera wipe. About to send mobile money and our bank account simple. Taptap Send. Yeah, Taptap Send. Now okay, Taptap Send the we are see fana baby ubia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download the app na two phone so. In the process, maybe say promo code the no about Nhyira FM asho e basa automatically no. Yeah, charge £5 and €5 and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yentowe. Tap send it there, no fee. Hey, Neje se ukayo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, enjoy our tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, enjoy our tourism.
bomodi so betimi enya bi bibi na honhono wa na ana asesebio kakarewe ana aye oba ni tiri ho mesra wo hia bi Dawood ointment ebetu ase prekope adro wei ekura hoodin dro bi a se wo de kanipadua nani a wo ahwe abeka se we de mame ntontwere na de na hihyi kurai edaboko unya botana se wo de twitwi nipadua nani ma economy no kama afomu se bo nipadua ne de na nsugu ho wo se wo nyunyuru prekope na se ni besie yi yade na wo kana firi ho no ebeburu adwen ebeburu so kra sabi obi a usisi etia mesra obomode so betimi enya bie fatwitwi sisie no to obi ma no fatwitwi kama enfama wo uwi anonom capsules ni bi ka ho ba biara wo Ghana ha bia no ukọ heba shop bia wo se me pe Dawood ointment and Dawood 360 capsules Dawood ointment and Dawood 360 capsules unya bia bebo papa na mesra wo ma men kan fu Dawood Herbal Hospital enfama wo mesra wo ejeso krapa ha na wo Kumase ejeso krapa Kumase wo do fin kran na wo ba unya tra wo te bas nu ma na se bia wotimbia wonya treju so kakra bia wo ba wani kakra na oba krapa ka che wo hyenkani bu afo na se wa wo ka na wo de ban so a osubesi wo ba bia kane na Metro FM 4 no sa dan nu ma ho ana Dr. Dawood ewo mesrawo papa yi ayi adwuma wo ya danso da soronko wo Herbal Medicine mu efiri se de bia de ba ko me kane se e bia wo ko ba bi yes ana mikra obi ba wo se mikra card bebre ana se ba bia wo ko ye no wo mo boai enyo mo anka bia nka wawu omo nyina so yade no so baby sam pempensuo yi adubre ni se tu yade ni fio nipo betimi aye ho adwuma so ya Dr. Dawood ena ma ne da soronko no wonim ni brana nkasa ebisa haban ne ye wodie di so wote haban ne enyo obi kwotete haban ne de bra ne se wonfa nya aduro da bi Dr. Dawood ate haban ne enti obetimi akyerɛ wo sɛ yɛnkɔnkɔte ahaban wei ɛmfansa kompo na ansa na bɔkɔ na ɛnsɔnwe yankɔ na hɔ se mudu wa ebia nwumre bɛ no onum pɛpɛpɛ ne yɛte ahaban no udu wa ɛnsɔnwe ande ebedi ka no ho fɛ so ana ne ne yɛnteɛ na abusua hwɛ sɛ ɛmframa ɛfa anasa obedu na sɛ enwumre yi ɛmframa ɛbɔ kakra na wɔse nsɔnwe abaako pɛ bi esi mfimfi ɛbɛka no ɛna kɔkɔte sɛ yadeɛ sɛ wonte ahaban su a ɛnya de obetimi akɔkɔte aduro bi saa Dr. Dawood ɛna ɔda soronko mesra woni ma haban pa woni mra yete no eno onim se ne yesin so ade ya aduro no efise enya haban bia ne edi gu awiem hatama ne wo ansa ne ade aye ebu okura ji so de kogu nyunu mu ama mframa fom body de na aduro na gina mu ebu okura mpa sabi yemfa nsigya so eno anso otwetwa de egu cap na de nsuo hye egu ho na fa wo nom ne kakra Dr. Dawood nso no etimesra stroke na wo so ana uhu ni sa aye kwankwa me pa chafo ani kire na so obetu ase de amawo sebia o pressure ana me pressure kube unya kube ba akopɛ kura betu pressure ase o se kube no me first layer no coat na wo se unya yifiri wa ba ko na wo na aye tofotofo no na ansa na akoto ne sa ne hard nut no ba pa ye de sa pressure okay ebetu pressure na furu so kura simple kura wo bia se be udun so ntentem bebrebe unya body abetem ba akopɛ me pa cha sa adun so ntentem ni na to betwa Dr. Dawood nsa no adwuma no me pa cha bomoden so do ani be kire na so ye no watimi abo papa ne number ni 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Dr. Dawood number no pa cha bo hu no ejeso krapa ejeso Kumase ejeso krapa Old Metro FM danuma wo de bamode aso besi wo na waba ababeja yaresa mesrawa enemu yade biara wo so se adokro wo mesrawo bomoden emfa nko chinchini sai ana me kwa ha sei ana yesi me nkoto aduro wei ana yesi me nkoto wei me pacho bra na be ye test de ma Dr. Dawood asonko no be ye test no ne ehunu se eye syphilis na house a eye candida na house a ne em waduro no ntu ase prekope mesrawo bomoden a minim ni America se di obi akwakoso ahwe me maso ahwe enti yesi de okwa aten de oba aten de ogira ho de na atintrodo minim se enye obi biara obetimi aba no ho obenya yare se ne me ntena fidie so nkasa da biara da na mmom no metimi aka kira se 99% de bia meka oba obenya wa yare sa
Okay. Depend on immune system no. Enti be modern so betimi aba. Na waba Dr. Dawood aso e ma aba jara. Sa me pa cho friend no. I was 0244 88 64 37 0244 88 64 37 enti enom ye no wodwa so a edi so be pebito no e Dawood ointment and Dawood 360 capsules. Dawood ointment, Dawood 360 capsules. Be bia be ko bi wo ho, pebi na fa to fie ho. Na sabi sisi yade me ba bi ibu, me sabi me ba bi aho no, me sisi achia. Sai how ni na be firi ho ama hoden be fie ho. Me da sepa. Okay. Yen so ye da say Dawood ase ye ene ekoye no wayare hwe ena ehia. Big mama na o kasa kade o kan to aso na Ohemaa yo Bantima Parliament oma biem se ya sister fia ho okay nya du ho de na nya asam kitwa okay Ohemaa obi be kasa sister yi girl baby a waduro na wo hwe ne papa enna ye bosom agya yesunsun okay agya yesunsun pa enti no watsena se a cheke hu se da bi me kai se ni enti wo se me hu ne me papa nti ya me de so atu anamo na me ogidie se Nyankopon adaworo ma agya de ye de so hwe wo de Ohemaa na wanhwe me ena papa wanhwe me ena me se wanhwe wa na bae wanhwe wo no kurare ye wa na bae o lady yankoi ma men kakakra wo yenua bae ya oni ne kunu nsem sikasem ya me yenua ba ma no yenya nte na no asem nti me ya na nwoma yenhye da hu no pepepe no me pese me ka ne too much but me ka nyina ne se omo try no mo ma no kro bi e bia bibi wo ho oba no me hu ne se bia omo call agreement bi on some amount of money okay but e bia oba no in a way no de watwia no enya ndru sika no the said amount no nti na bia ma branch no so ye bibi sa nti yenua lela omomodin na o ma ye hu no crepote e wo sa agreement na one yenua be ma na ye wo sikasem ho no na yeso yetimi ehu kwan ye be fa so etimi aboa no e na yenua ye maami a wabeti ni so yi be ma no ne din no bi na say obolo onkan hu se ewiase de wo dua bia no betwa so aba eno nti de wo ye maami no ohun se nene bia na me feel say obatan ni nsunu mu njo ndo bi o modua maami kura mi hun se ote ye ka police asemi kura still ne ye o na se na ba na bia o sika no de wadi kakaka o de ba menyi ni se maami o be ne hwe onye ne hwe se de ada no no atena ha kan wo se sika no de wadi akodu bia on sanfa de aka ne mre no na emom kan hu se o ye be ma abrabo no so pese ne nkwa na eware wasase so de a ondi no kretrodo na mfa de bia na de aka bia no on famra na ekwa bia so chide ye be chi no Ohemaa me kwa de me ya ne se wo de fa 70 no kwa ne jama me 10,000 what me fa ni nyina abomu ai say ada ka what's what the question no 500 no what 200 what ya say what me nyina sika na sika and dem asa we ane nkwamu nam ne ade ni nyina ya tatis nze ya tatis yes me say that me do sa tatis o pede carpet na be asase big mama enti say nyina na they say akola de so obi ya akola da what ya say no Ohemaa ka tatis o tatis baby emre bi abenkwan na chese nantwinam no de ahwo na ewom na na abenkwan no atre no de dika ese mi wi ampepa so ma anyene no ho tu ma anyene se ampepa ma no ho no me chese me ribe mi ensefili ni me ensefili se obeka nti won we dika bete ho ambe o mo mi bia no ba meka ena mani bi me pepa ma no ho kakra boy no me ka chere so nko pepa na no ho we fi o ade na no ho anwo ma me so pakeka no di me ma nie na ma chere beja de ho no se ade na wa kwa na no ho na ade awa ye chemu obi aye bi da se ebi na se obenya enuhu na fe ye bompa ye ma me na ye mobo ai enne eye mi akasa me ma me a
oh menena when you're 60 years. Wow. It's my own mother. Enti me mano happy 69 omono happy no happy blessed enti mpacho eno ama na odaso no eno ama at 60 yefuna ewo mi ankasa eno no enti me mano awoda very young edaso sa no I try me on. Oh, brutal. Hey, Mama, yes, I may cry when you say, oh, man, it's my you too. Okay, Mamma, call a homano so na enchebiano na ye be free Adum TV, but young courses here 03220-835-818-283. WhatsApp and 0549-801-751. Mr. O friend radio no be watching who kakra na ma wasam no so yeti na unya bi enso emra so bi na yenko. Funny, I would decline. Hello. Okay. Pacho MC Amadara Monshe Ahumano Emma Mena Yakon and 10 na. Man, and let's see my Mrs. Yes. Party no, you know. Yes, I mean, my woman to one no sooner cries, so can I know so okay, me Tina Mane will be home, Miss Ramo, Demudiania, 0320-835-818-283. WhatsApp on 0549801751. Mami se obi abaswa. Hello. Hello. Oye ma baby. Me don from Pacho Udi baby afre me fi. Oye ma wa unya be ma patola and service ashtown. Pato, try me to me enkwe. Oye ma o your program na kasa che Black Star for no ma me ateka no. Black Star. Oh, ya beta. She. Oye ma on say me Kafra. Black Stars and a chat and a ebo. You better. Oh, yeah, you better sign up. Hello. I want to be a camo. Okay. But I would maybe I'll free. But you're making you man crancer. You're going, Mike, Pacho, you too. I'm a bit my can say, me, I'm in India now. Boy, na friend Chicano. I don't know this. Where people boy in the city, and Momo the answer said, a quenya or what he be hunna, my minister Kenisika, and Sankanisika, and one, your all and family. Okay, ye go so, yeah, your boy, homo de pa. Hello, Kafram Pacho. Hello, boy. Hello, I'm Mama. Yeah, Joe, Madame from Pacho Woodin, baby of Ferry. About our black penny, Tafoni in our blana, a great Jackson, and the duet Louis. Brother, now go for Islam, papa. Now, I demano more than I just said, of my music already. It's I said, it's where you will jam, me a better now, as you know, mini about the Ravi. And see the view of I have fled on one, when you blend my new commono. A quite beer, I want to na mo kana so jenia fi no fa ma me sika ma no anyesa ya di so kunu bi na ti wo ba bi o se bia without fi. Okay, yes, so yeah, that say hello. Ohemaa papa bi me don from Pacho Udi baby afre ya fi na nam pon sa tin to mi no asante atin kufa na wa da ma yeti o ami mama ba so pa na me tia mi wura na da so so na eku bi o asante atin ye fro pa chete media me minta se ne se opese ucha na uche esan se o ya ba mu a na se skani bra o afa se de onko ofo bobo da ho 25 26 20 no a uchema o ga we de we nyini bra ta na se wa be ya o so ebeto na abrutini ni so bibi o ho esan se obi ni ho a otiska se na ko fo ba bi na makotan no dan of I send a doffon. And you say, Vivian, ya, and Casaki, Emma Abrabunum. It's the message of my Mamma. Say, the Baba, oh, Mr. Ye Pa, if you are not the Jacob, them and then when you be an on person, I'm more bad again and move back. I mean, come on. Yes, so yeah, that's a pa. I'm
Debia Nasa when we were a Doom TV no me and sa about Jumedia a twaso no ebeba betwaso nanso ye hyem bo se chena da e chena e fiada bi e bojae e fiada bi betimi aye guy e fiada bi ampaya e betimi adwa enti chena ye ne mo besan e de hyem ye da mo ase ene mo daje ene mo bre madwenkyere ya mo de maye nyina no ye sompa e chena ya frɛ obi se ombeka ye ho na abusua no emu entre midin hadi Ohemaa Benewaa ye de ye wo ha kosi se no me nsa ebebo apemu miguso wa homa no so ma me hwede ye waba. Hello. Oh, Kafa. Hello. The call has been put on hold. Please wait. Hello. Hello. Ma mon keka mon buka wa ya ne mu na mon tintin mu wa na ene dem ma me ne ma nya botrese me fa calls ba. Hello. The call has been put on hold. Please. Power GH. Ade na si wo. Okay, WhatsApp no I'm on for the 0549801751. Obiba WhatsApp ne so na wadom amayafa no. Hello. Hello. Ohemaa Benewaa. Wodi baby afrefi. E kwa se ye femi teri am do do boase. Yo bra teri ayeti o. Ma me so happy blessed birthday. Yes na akado ni minu da doso. E kwa cho na yemi abema na o fa ma me fika no. E ye da ho no ye. Wia no wia nya so ba fa o wia. E na ma me no so on taka ni tim. Enya we ne first o tu so wa wia ma me na che. Na final kesiye na wafa mamele ni aba ho wia na che nti mamele ma ne first kan ma be bia be ma no bia so bombo de ye che no so me fa ne mna boase bro bi wo boase final so de ne fa no ko che nyansa yo yes so yeah that say hello. Me don't from Pacho Woody baby afrefi. Daroma ya twe ho free wa fidie no ho pagya monitor ne mama kaka. Hello. Ohemaa. Me don't for Woody baby afrefi. Unye ma ko Jesu si na o ti ebi o ntie ya che no mama. Me ni mama fi na ye adwuma na mama bi ko pante no ntie. No kana ma me so si bi uta. Yo. Me tie munye ne. Yo. Mama ntia munyina. Ya joso. Me ni ka pese e ma ni di ebi ni mo e ba mo ho a. So I'm first one, no, the intro. When you say about me, Obama, can you can? You can be a man to one first one on the intro. I bet him, Asa, when you're more boy, and answer Munko, Muya, more boy, Nepo. Other two, my say, Obia, no, mammy, I won't know, but you won't got this or no, mammy, you know, mammy at the man. When I think I call it, that boy, your mammy, if you have your door, pay, never go. Obi wa sabi wo nyina nyina ye say me papa e wo me wa heme wa fo ma ye ko bo se wa he o she ma me 37 and 35 o ye ne papa pa me nyame ma na obahu ne papa wa oh yeah that say pa hello me interview no so fi say me ni me si wo ho amoma no yemra hanse wate emu na ho kra Arjuna try me to me onko asunje kan enke evangelist the draft mama bidi any mama go to save Abraham mama mo contractor mama so mo kutin se promo ade e dance ni tais so Nigeria ho a wato sika group me bra kutu nja me boss party ora ute e wo chem awo me papa ata ni champion girlfriend ni party wo de direct Robert me body to he ya ma me se de nya de o keka nyina no ya ade o ma do se de timita me ma yeah trust you akono ho ana okay hello yes Amra hello mama me moa meje so me da for wodi baby afrefi wo de hye palabo wine hello ona mo mete won kapa yanko ntu be kwai atanso dance asapre mai le ame boss we the kwa loto je na no le mama Esther aba pike head master eje secondary school ne brother je mutie papa staff ni mama
said you na obey say be ma wo de oba akọ abuchiri na be ma ne e mo ma na ma ne no no awon so ama ma ne o na wo de chi as o ko na si ko to wa ku a mo le be hu si awon ko na me fa sa ma ko wa kwa ko ara ka wo kana sei but Nhyira from the radio station ya you say abuchiri for no mama so bi ko abuchiri ko na on oba so mo nkra e bi be pa no mo hidden city so ko awon kra o ba so on kana na ka ma da o ko na wa wuti e bi be sire say there for the abande so kama ya plus 90 to that set my force the yawo mo metaze yo yes so yeah that's it pa hello okay mame enye birthday se no fanfi wa ahoma no ene emse di na ni muaye na menim se de eko ewo ekire honom enti yenuanom binom edi wonum awoda ene day eno nti yeah we wish wonum happy birthday ni akache wonum se nyakopon won hira wonum ene wudi woda mema woda papa na erade onye wuyi nana afia jemfuwa ono ene ye CEO a oda mamali glow e wotafunhia so moro market nana afia jemfuwa oda mamali glow or your CEO and the Odina would die a man happy birthday nana yawa wo UK Scotland or say o man happy birthday nyakopon hwa pa sa enso na Regina or say way free or UK okay way free Lady Gold honum or say o ma happy birthday nyakopon hwa na onye okese Apia Nelson and Apia Nelson o birthday or your posini wo brekum enti Mr. Apia ya mau happy birthday yakopon won hira wo pa na wonya wo kese wa wodi wa woda bia no yakopon won koso hira wo menim ne yetete wo na menim ne ha wo menim ne ahya wo so api nanso obraju medie ye production line na mede to dwai wadawroma de tie bia no ye ka a ebeye ye de second ye de befa ho de sa infonsam ye de beko ho de twase ye mu wa mambrem konana no mo nchen so ye de beko ho ana ne a etwase ye ka ne ha ma ye de se posi no ye de ni nyina beko ama wo ho ato nti number no ye fa pen ne paper ne twro ye 03 pacho facha me ye 0532 974078 0532 974078 0532 974078 way ena eye production line ya wobetimi afresi so big mama ye ko esa meko bombas afutu a wode ma wiase nyina ne enko yo afutu a kakra me de ma wiase nyina ne se ye ware a ye hwe ya ware yi abrochire okwa a enen abrochire nya yi bia se be kwa menkra bema e ka kire wo se menkra ampa wo so so ankra ene yin se o ma me so na ete ho o ma me so ba ye ba me wa mo na made so no na tese wo twa ho kwan wo ti abrochire je to so mienu me hwe wo man nyame anim ni edumre bia so obi ka so ompa busia sema ya na obi nti ase edumre bia busia se bebre e the problem brew sese hwe wusika kakra nkofo no ma wakoje a wodi ya adwuma ena akore ya tam sika nyina wo kwa akodi ene se ma me pani wote ha wusu nti edumre bia wo hwe busia na wodam no na akola no hwe ma me the example wo ba bi sa oni ni abasa ye chiri to prison ye yi no so media nya hwe empire me dey come empire boy na za was mama feel say we dey come empire boy first nka dey da wa ye me fa if you saw dey come empire boy me hu nya me say biem me car ni 207 otam kotone me na me dey agina mu ba bi okoto ye na chese nipa no we me manifo na o de mai ni tua na kakra enti du me bia hwe nipa na wo boa no enya wadwen say wo betimi asesa no enti say obi wa say me ware na mesesa no wo betimi asesa be ma wo na untimi asesa no enti wo hwe nipa
ubetimi aboa na no ahwe ni ye yo lady bibi ntina ya bibi mem ha ya na ye kasa bia obi tu ka pese obekra ya de ya bayi sem ya but ko ba e ma me de o ye ma me o so ye bayi focus sabi ono na achimo wo enti se wudi be ma na chi na wantimi ama o ma me ama na se wo bi na wo wu abochewa sanka ba na ye du funu na eba eto de wo ma me asore agia wagu ni ma ya fi ene ya odu nwa ba aka no ma betena mo na edi asem no ho chia me de ama enti saa nyoma ne nhwe ne ye na fe so abrantie no so pene nkwa de a wonhwe se ne nkwa me de metimi aka che na no so pene nkwa de a ne ma me su na wasu le su bi wa obi wa ne su ogu foma ensem pi enti me sra no ba bi a wo bia no so pene tutu pene no a wonya de wo ye ni nyina na de aka bia no famra na ne maame no ondo wo hu nanim kura me ye sure se maame no se wo hu no kura na sika ni kura na onim kwa obefa so a obenya sika no na obeka na be se na acid all right abusia aha na brebe makwan ma ene ye de wo ebesi komo a ye de ni adwenkyire nyina no na simedu da ye nim yi de ye ko bonvas ye ko hen ye ko bonvas se say wo mo zembebre ya che say ene no mo bo mo ye nipa be 10 na msim 8 ni nya abonten na 2 ni mra fi say omo nyina ba ye nko ha enti 2 ni de omaba antibat na what to say adum kita e bende ya kene boss de omo me na o se say na o be cham bibia sa ho omo se katin ne fata me okay so okay bombas ye ni nkomo say no I was ane baby ani so my hwede eko awasa no wo ho ne nkomo a ye pesi edi ema e tie fo ne ahwefo nyina ye nim say we are live for na Facebook enkrofo ehwe etie na omonso amana ne fo ne ade na so ehwe ne nkomo na ye de ba no ye de ba say eye ebono vacation no ebono vacation na ye ko bono east no also na initial date no 16th August and na ye twa ne de aba 20th September 2025 dano memenda ade cha 21st September which is Dr. Kwame Nkrumah birthday papa yo de Ghana mai esi ho mai sa pepepe ne birthday na ye hu se amanfo bebre ye nuanom ketoa ene mpanyimfo nyina sebe ebi eda so wo school omo university no omo tro omo exams fefe ena afi so senior high school for so tro exam enchekra migidi se omo bewie na ye pese ye trem na obia so etimi distress bro ni say you need to distress like you say all work and no play makes Jack a dull boy distress chese jai bibia and sad than men adwuma bia na you can say release stress okay yeah ne ba ma no ma ya dwena ye bebre okay catch no say me dey never come no na dey tie nie you person that day no bibia ye adwuma no uja ho okay na woni yeko na ukwohwe obo ade bobre fefefa ewo Bono East obi we wisa say Bono East ye den Bono East region ye carve out of the Brungahafo region okay na omo capital Techiman na ukwo Bono East nso ababi bebre wo ho a eho ofe baby te say Kintampo waterfalls fefe obo ade bobre ensu a etisane fefe enwe ene ade fa wani ebesen kohwe na Bonva stores ye ne de ukọ no akohwe Kintampo waterfalls memete mako Kintampo waterfalls 4 times but I will never get tired of going there okay emfono me da so uka se ochina nkwa ye ko Kintampo waterfalls amepacho one logo line no medi wachi fefe afen so ye wo Bottom Caves and Mountains ewo Bono East hwa eno so she hobby maka so minim ba bia eno so she hobby ye de atiefo ne ahwefo ekọ no makohwe omani swade fefe and afen so boabin fie ma monkey sanctuary ehon so me
our books makoda me akasa de etini de ope manage ho me ho na mpesa me de etini de manage ho okwa ubehu brony friend primates and as monkeys no different kinds na sebe nana omu na te ho na ekromofo kra hu omu se omu ye sebe ahonhom ne abosom enti omu nya omu bone baabi omu te no eho enwura ne ade eni ho yesi omu ba fie so be didi sa pepepe abrofo kɔ ho ekoye research eni ade efi omu krom ne ade ba ebesua nyoma bebre efi boabin fiema monkey sanctuary enti ho ye baabi nso a ye de ahwefo eni etiefo nyina eko na de efe wo ho ne say sa vacation a yekui e kanu ye 500 Ghana cedis and na say we 500 Ghana cedis 500 cedis no air conditioned bus just for power na kwa ba nyezo so ti ase wa kofa boat na uber craft free here ko ya on no ahia on bejo so ti ase na Bomba stores yanka sanso ne operate Swift Nano enti ye the Swift Nano buses ne bi ene ye so atiefo ne ahwefo nyina agum ne de makọ enti ye kọ ne ye ba no 500 cedis ne ka ho aduane a wo bedi ensu a wo benom drink bi a wo pe bi a pese wo nom no ye de aka 500 Ghana cedis ne ho wo besan tua gate fee kwa mbetua ma ye de gate fee ne ka ho wow and as entrance fee no ni na aka 500 Ghana cedis ne ho and na afei so ye can say ye bedi agro ye wo professional photographers a ye di omu edi echi enti de men ha ho na wo phone no say ne papa ha ho yan kasa ye twa professional photos on the day na ye de amount fefe we nyina 500 Ghana cedis pe 500 Ghana cedis pe na ye hu say ye nuanu momo KNUST KSTU ene ye from say ye nuanu momo Tanosu Amstead any ade omu na treasure am so omu wie ni ade enye den baby a wo bia no time tuku kuma say any bono he ya ne ewo o friend ya 053 108 52 35 053 108 52 35 o friend sa number ya tickets no Brony say it is selling hot and fast Frey na yem buki nyentro wudin ento say yenim say ye ne ye ne same na ekọ ye ne osaje fo na ekọ ye ne anti grace na ekọ na de afen so ne say me pa cho ubetimi de wobusuafo di wachi enti ma me ne papa me ne say na onko na wokọ enkra no mo nko no mo nko excursion ye fe bibi excursion ye yesu sa ne ye nchen na nya ba bia sa nko nti ye ni ye no ye te bibi anka pe one logo line na ye di akire fe enti me pa cho wo ba no enye wo nko a e bia wadanfo bi birthday you can even surprise the person with this vacation that we are going to have at Bono East. A teacher say nkomo a ede na we san so say he fa na Bomba store say because ya so e ho no e na sa ahomachi na ebetu afri oba ayija tech junction ye can ni ebebre we air condition and at the point is a driver phone so very professional na say we de o magidin because ye de nipa nkwa enenam ye mpese ye beti asem yibianti ye the professional drivers are almost road safety ase ene eko enti enye hu fa wobusuafo fa wadofo ni obi abra people no obi di ni birthday you can surprise the person with a vacation that ewo we can say Bono East no brasa minim se meja bibi wo ma we ja bibi wo kan na faka ho enti ena ankasa Bono ni nti ne bai enti na Bono na ne din Bono na aka no de mebo suto fa enye bibia nti Bono ni say no happened on the 20th of September. Yes. And now, scheduled time of departure na be free Kumasi no 5 a.m. 5 a.m. And a Bomba stores the ebane time there a dear time so because you say you free hand tem and you be free have 5 a.m. And now so you nyan for a more register and you want to person register you want prepare san e kan prepare never bra and now mana moto exactly and now me person me fa guide no send e be ade no and you free have 5 a.m. By roughly yeshe ben 9 I was it me drew Bono East drew Bono East the first place I be call here Fiema Boabin Monkey Sanctuary nti ekọ ho activities bi I say ye bia ye monkeys educational bibia ye be hu and almost monkeys ne kra no omo kan ho a omo ye nipa na
almost say history ekase abakosem history there yet omuga say abakosem essay na omuka omu se nipa na bibi na si na omudane said the omuti eno menchirem ba it is anyoma ni na e wo say o join yen na ubehu na after hono ni akọ the boating caves and bats hono bats cry everything saying apine into ukọ ho a ura cave ma ubehu senia apine no omankasa hyehyehye omoyi omonyam and our caves no different ebu was so because ubefro so so utimi hu krono said that exactly fe it hono nso no brofo be ka say picturistic into ubetimi twa pictures are one castle who says no crack. Bruno na mi jina na blend kakra selfie area honum greens in the doors into be huni na into you real ha na yakọ Kintampo waterfalls no Kintampo waterfalls na or the very relaxing or the beje wa home no it me hu say na insu so e free a moment eba timu free one dey na say ye buy crew no crack aka ye 2 minutes on ti yemfa numbers no entutuga na afa yanka UK for no amode omukọ no so yemfa no ntwa so na say be UK dey no say ye pese yenye free applications emma inconform person pursue or master's education e wo UK and na each candidate and each applicant entitled to 5 applications. What you say in 2 year then apply application na Bomba stores e be yama or no and what's it based on no certifications ni bibia no utiminya emu mienu kra what I say so for the January application cohort no you expect to say you be apply nkofo bebre egum na wa opeso utu kwan no forget the application fees ni bibia Bomba stores be yama the rest ni said udru how you are going to fund your education and everything wow be but application wow opeso utu kwan de ye be ye bibia ma from head to start. See 5 schools. 5 schools in the UK. Open for your masters. Number with 026 167 86 and now 053 109 0068. Bomba stores your numbers and our friends we are online. www.bomvastores.com. Bomba is my spelling man for BON VAS BONVAS Tode TOURS it's bomvastores.com after social media Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, LinkedIn okoha ya sheta wo hofefefe afin so Facebook pictures ni nyoma ye na ye dey go because Bronisi then we are credible edume ya for about 10 years and over and I are supporting many institutions and I are supporting many families many individuals and be ya omo ye can say omo travel aspirations no Bronisi omo betimi omo sa betimi aka fefefe enti me patcho manyra kwan eyija odotobi rural bank na chi and obo Bomba stores ye kwa 20th September 2025. You free have 5 a.m. Free photo shoots. Free food, free snacks, free partying. 500 Ghana cedis pay. Transportation. Fantastic. All right. Yeda must pa. Yes, nana hema. Obe su de nebeko. Hono na tie ma honi if you want back in Tampona na ye jano. Ye jano ho. Ye wo kwan bi da bo abi fie ma oba na de abesi jema. Udu jema wo turn right out in Tampon when it's no. What treno? That's obedi. Yes, fine. Okay. Ebusia ye beda mo say ewo madaje ya modene ya tenefi don kubesi sabre ye da mo say p na ye YouTube arefo Facebook arefo nyina ye kasa nyankopon won hwamo na ye dem live nso ewo Nhyira TV on multi TV channel nso eso enti ahai de ye nemu ebedi nkra nanso ye mpon ye
ye wo adwatonde a ye bebo ho dawuro eno nti ye ka se Nyankopɔn wo nhira mo nyina kyena nso aya momra mo ba mo nko amomma monto nsamfra foforo se eja bia so eja tua bibitro dare buru nti obi anka ne ho no meka busua kese no medin ade Ohemaa Benewaa medamo say peace shalom yakramo bye bye Mami, this is a boom na point na fe yenye so. Abusia ye so jagi no esodia ene na dwuma ku kese pa okuma. Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rental, tour guiding and all year-round scheduling. Ene na de yan so do university degree in sales and marketing. CI and HL in marketing. For TV count. The Fabra Lab FM front desk and the FM. Front desk you submitted the amount. Ejumani your kwade won sabeka. Ya puya de way ya. Anu tina de biara da dan da meka cho say. Gastro suspension and the capsules our home say. We you count we you kura na ko yema. Ebra we here gastro suspension. Adi abona ka say husband to bo e just say cho. E hwehwe wa me so. Bo wa pharmacy shop bia also the gastro suspension and answer the capsules open for wutie me sabe wada roma. Yes we doctor and our pharmacist and san one mo bi afei so abofra no woni fiedu na ya wontimi enom gastron edro no ebi amana no Raw Bank PLC Limited sika krabia ye de ye mabosia enu nti say commercial loan, personal loan, group loan, SME loan, enkoso microfinance loans Busia would be ano, ye de ebema said ye wopeno, a face by a current account, ye be a savings account in consumer microfinance savings, and it has also savings and a fixed deposit. Nina ye be a way, share your ho, Nina Nissa, what do we need a better crime pia winim, and ultimate road, ya, and ye na head office away in a Lorry station, no any new moody and shenimum. As a for market, ye be VVIP bar seminar, no, Emrom extra to bois quatafo, and a be so, ya Ebi Framana no number no 0208007254 and answer 0243270734. Amana no Raw Bank gets a service beyond expectation. Better month and American food at the Ama Obi Biara or TM Sabre. Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rental, tour guiding and all year-round scheduling. One hour to so in the now one better month drinking it be at the na ebwa ezo mankenya ibeni peduanim wunya bi so guni peduanim vitamin C kese e na abo awura mu anya no nya de blog dem kra de wo fa hu jane tell say bosumi ye ebo September bosumi mu de wo jamu ama ampa kwa ko mu ewo ida so anase mo wo da ye sun bi se wo pese wo bi wo na kasa adwuma eye so ye wo young entrepreneur to ha adwuma nkitinkiti bi na mo de matimi abie tell say bosumi we mu wo mo mama kwanya bebre enu nti wo mo ye telesale business run away exclusive networking event our telesale e be a red mixer AI shop AI workshop and in the Kika Wupi, Wamo Bua Amo Jumano Ayan Koswa, Wamo Bua Ama Wadaya Sumbi Wajumu, our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rental, tour guiding and all year-round scheduling. At the mouth, Nina say 113 SMS, SMS no, but more MORE more. S113 never send it or more updated. Also, our no, yeah, Bama, said yes, and fat and it is television business to say, television connecting opportunities, connecting goals, and connecting energies. When not a television SMG month, and a medical from Anquabia, what person will be in the Juma, where be at the or what you probably say, or person will be a television, Busumi Wemu, yeah, Buamu Amo Jumano, and you need I can see at the amount. 20 ladies sanitary pad, our one baby, Uti me sabre sem. Se wo ko efichire edu boso me da for pretty ladies on the trip and esiesie and ko papa di fancy no fee. Hey, meje se wo kan yo. Taptap Send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, soon Taptap Send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me ndaba. Ofa, pacha mama fro. He no kwa woni abri say. Masonya ye hye nana. Na dey. Se baby ameti ye tumi o. E na me wo fa send me sika. Di nkan wo de kosi wo bisu na nipa kura discount. Yo de ba ye nso a me koyi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam sem aye transaction wo hoda.
Debbie. And catch bra catch off say on download Taptap Send. So download Taptap Send or send this come away. About some mobile money and our bank account simple. Taptap Send. Yeah, Taptap Send. Now okay, Taptap Send dear. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once I download app na two phones. In the process, maybe I'll say promo code ADN. No about Nhyira FM Ashaho a basa automatically no. Yeah, £5 and €5 and we are more Europe. So America na Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento way. Taptap Send dear, no fee. Hey, Neje se ukayo. Taptap Send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, as soon Taptap Send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. He no kwa when you say. Masoya yeshiro nana. Not day. Se baby ameti ye to me. And me wo fa send miska. Din kan wo de kosi wo business ni pa credit discount. Yo de ba yen so ami ko yi a ehun sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction wo hoda. Debbie. And catch bra catch off say on download Taptap Send. So download Taptap Send or send this come away. About some mobile money and our bank account simple. Taptap Send. Yeah, Taptap Send. Now okay, Taptap Send dear. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once I download app na two phones. In the process, maybe I'll say promo code ADN. No about Nhyira FM Ashaho a basa automatically no. Yeah, £5 and €5 and we are more Europe. So America na Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento way. Taptap Send dear, no fee. Hey, Neje se ukayo. Taptap Send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, as soon Taptap Send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. He no kwa when you say. Masoya yeshiro nana. Not day. Se baby ameti ye to me. And me wo fa send miska. Din kan wo de kosi wo business ni pa credit discount. Yo de ba yen so ami ko yi a ehun sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction wo hoda. Debbie. And catch bra catch off say on download Taptap Send. So download Taptap Send or send this come away. About some mobile money and our bank account simple. Taptap Send. Yeah, Taptap Send. Now okay, Taptap Send dear. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once I download app na two phones. In the process, maybe I'll say promo code ADN. No about Nhyira FM Ashaho a basa automatically no. Yeah, £5 and €5 and we are more Europe. So America na Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento way. Taptap Send dear, no fee. Hey, Neje se ukayo. Taptap Send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, as soon Taptap Send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. He no kwa when you say. Masoya yeshiro nana. Not day. Se baby ameti ye to me. And me wo fa send miska. Din kan wo de kosi wo business ni pa credit discount. Yo de ba yen so ami ko yi a ehun sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction wo hoda. Debbie. And catch bra catch off say on download Taptap Send. So download Taptap Send or send this come away. About some mobile money and our bank account simple. Taptap Send. Yeah, Taptap Send. Now okay, Taptap Send dear. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once I download app na two phones. In the process, maybe I'll say promo code ADN. No about Nhyira FM Ashaho a basa automatically no. Yeah, £5 and €5 and we are more Europe. So America na Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento way. Taptap Send dear, no fee. Hey, Neje se ukayo. Taptap Send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, as soon Taptap Send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. He no kwa when you say. Masoya yeshiro nana. Not day. Se baby ameti ye to me. And me wo fa send miska. Din kan wo de kosi wo business ni pa credit discount. Yo de ba yen so ami ko yi a ehun sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction wo hoda. Debbie. And catch bra catch off say on download Taptap Send. So download Taptap Send or send this come away. About some mobile money and our bank account simple. Taptap Send. Yeah, Taptap Send.
Now okay, Taptap Send there. Wiase afana ba bia obia so wo Europe and America Canada. So kura Android o so kuta iPhone o. And once you download app na to phone so. In the process e be say promo code den. No about Nhyira FM ahye ho e basa automatically no. Ye charge £5 and €5 and you more Europe. So America and Canada ye charge $10 for free. O send this cancel yento we. Taptap Send there. No fee. Hey, they just say okay yo. Taptap Send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any I'm checking my sound from. Kaish, soon Taptap Send party Jack. Mama we are saying can you? Hey, me ndaba. Ofa, pacha mama mfro. He no kwa woni abri say. Masoya ye hye nana. Na den. Se ba bia meti ye tumi o. E na me wo fa send me sika. Di nkan wo de kosi wo business ni pakura discount. Yo de ba ye nso a me koyi a e ho sem bebre. Afa kwa do mo busam sem a transaction ho hoda. Debbie. Enke chipra catch offer say on download Taptap Send. So download Taptap Send or send this camera wire. E baba to say mobile money.